دیار پیغمبران باجار صحابیان جباجار قدیم جی دیاربکر اسلاف و رئیس تماشاوان هجا و کسی که نها لبر تلویزیون خواه لسر اکرانا ترت کردیه نه لبرنامه داویه هفته تماشا کن و سرچاوه من سرسر امراهاتنا برنامه داویه هفته ایرو ام لباجار قدیم لباجار که به صدان عشیرت و میرکتی و میر و هر و گل قومتان سرور دا در باسمون سرور آخا پیروز ام لدیاربکر لآمدنه لمهرجانا جوانانه تماشاوان هجا افسه چار روزه ام لویدرنه برنامه یک تایبت جی به برنامه یک برحی جوانان ام لگل هفدونه ام به هفدورانه ایرو طبی میوانه من اوی گله که هبن میوانه مجی طبی جوانن لقادا مهرجانه بگمان کسی کل ویدر خباتکارن ویدرینه کسی کل ویدر خدمتش بو جوانان بو پیشروجه ما امیوان بکن میوان حتی کوش دسته ما هبه تماشاوان نجا طبی لباجار وقت بجن لحرمه هوا الحمدلله هیجا هینکه yani هیچ گرم بیشتر برکو لباجار مین روجاوا بچک باران بچک سرما زیاده تره للویدر الحمدلله طاقه کامیا گل کی خوشه انرژی ماجی فوله میوان ماجیش گلک جهف زیرین ترن ج دولمنترن اما بوانا خبر بدن اموان جنیز و ناسک جا کومکه لگل منه یا و کوم حقیقتا تشتین بالکشت که ولی بیشتر چت که yani منافق واندانی وقت بیشتر ترکیه تنک avcısı kurmancıcı kesin ko zirek niçirvane kesin zirek ca wan dibinin her vaha wan raşitene cem hevdu bitaybetici وقت بیشتر هنر آوانجی درد خن حاله جاکام وان ناس بکن بکال ویدر چت کن نوا روزانه ده بکال چت کن مکتب مکتب چت کن اما ناس بکن وقت بیشتر ما یکی هل بریجات بگو خنه یک جمره راوه بکه بیجه یونس کاترا که میکروفون آخه دوینا بدن و سر چاوا سر راحتن کما وقت بیشتر کسین زیرک نیچیروانه کسی زیرک کما وان یونس خیراتی چاو Yunus tabi mesela ودشين مكتبه تشتكو اتزان تشتكو مفهم كر ودشين مكتبه kesin ko خوندوانن öğrencine peşer roje men yani gelecek amen hakikaten zaruki men aynen sunan kesin ko niziktiye sporene huan için hed beceri eve peşe sabejim eve proje çava despekir proje ya kiye onu Diyarbakır uçitke ve proje 2016'yı da Gençlik Spor Bakanı o Milli Eğitim Bakanı Bevrader'dan desteğer. Nava ve projede sürekli devam yani ve proje Nava Diyarbakır Hindire Diyarbakır'da em derdore van degare van dera em Zaruke 3. sınıfı 3. Zaruke için 2. sınıfı em Bevra ona çalışmışım. Hashtag em parkur yani istasyon çetkin. Yani van istasyona le mektebe çetkin. Na spor salonu çetkin. Em için derdore Diyarbakır em için farkını em Çinlici em Çin Vandara. Beli. Derdore Vanda öğrenciye için 3. sınıfı. 3. sınıf. 3. sınıf öğrencisine. Bana çen saline ya mesela bana için sınıf asisi ya. Yani bana ne saline 10 saline yazar. Yani ilgora Diyarbakır degişti bedisi. Yani antkarım beje van Zaruke gol veder ya. Vakavan Emre Vana. Aynen Emre Vana ne. Aynen van Zaruke Emre Vana ne. Ama tespit dikin ve proje yani bu Türkiye, bu Diyarbakır, bu derdore Diyarbakır pır önemli. Yunus bize eziyet çekiyor. Ne mesela devi Emre'de. Az bağırım, vak bejim mamosteyim me, o tiji dahil. Aynen. O eji dahil. Kesek mara nahat nego. Ya nego tevis بدن avina باشه، طلیوی درجه، کیلویی زیاده، ملیوی بقوتن، avina güreşçi. Kesek mara nego. Ya rast belki hatta da 2016 ya ta goda 2016 hatta وين belki megelek Türkiye ok bejin Diyarbakır ya jan bejin bajarı mecbur bejur gelek sportu vanan وين dakir yoksa aslında burada amaç evku kesin ko zirekin merv qada Türkiye yani danasina Türkiye tanıtıma Türkiye avaya kadını bir danasina sagarmacı eve yek aynen Almanca Mehmet çünkü yani ve sale sürekli dugotun işte çmatışki yavatını piştive indi yani ne kan vana veline öğretmenin tev jivi çti memnunum yani ve proje pro önemli bu Türkiye bu Diyarbakır bu gele Türkiye yani ve projede hedefime Diyarbakır dora derdore Diyarbakır 35,000 hep öğrenci em taramış bakın ve 35,000 da en Navavanda baş ev yönlendirmiş spor yapın. Amacım eve. O Nava Türkiye'de milyonu 10,000 hep insan gelen taramış bugün. Milyonu 10,000 hep. Milyonu 10,000.
دوی و ترمان چه taravan çekin wan dikin se hashtag istasyona mesela desteği wan baz dedin gücüvan ölçmüştükin tek vana tevi çetkin abi. Yani mesela istasyon bahse istasyonu etki ya. İstasyonu çavanın mesela yani. Ya mesela abi işte çava bejim mesela vedera koşu bandı hem çetkin bazıların 1 metre çen dakika çen saniye de bazı de veya çeviklik abi ölçmüştükin çıka çevik yani çıka hızlıya. Sonra hem gücü ölçmüştükin alete gücü aman alet adı denir. Aleti hem ölçmüştükin çıka güçlüye yani çıka öktükin. Tek sandıkin. Dedi malume naha amlugun dijinlo. Aynen nane tanduri he. Nane tanduri. Nasıl? Aynen öyle. Dedi kesi kod beşin nane tanduri bu kadar zahme yani. Nasıl? Tanduri yağa gelmiş serda. Yağa gelmiş serda. Şu an vakti derdore fark Diyarbakır gündevan öğrenci tenjmera ölçmüştük mesela derin zahmen yani gücüvan ve belki yevkaz jvane van dere zedetir. Tevdimin göreşi. Tevdimin göreşi. Ve belki topeci davenjvan tope daven paşta mesela pır davenjin. Yani mesela van öğrenciye ku ve proje tine belki me belirlemiş ne kadar. Saat hoş. Likelekate hem serdarciye. Mamusa serdar bxeyrati ser çavara. Xeyr abi. Baş rahati. Elhamdülillah çok şükür. Tipate vaka ya güreşçi ya. He? Güreşçi. Aynen güreşçi. Acı bu yetenek avcısı. Ya hakikaten mesela lügünda, libajara, mesela mekteba dama kumu diçin. Unten cem hevdu bu zarukara. Yani tuxu dibini mesela zaruktiyata da kaç tartışkı sana goaz barım nasıl? Ne yani zaruktiyamın da yani sala ki az 8 salı bu ne salı bu kejmer tüşkü sanego. Fakat orta okulda beden eğitimi öğretmeniyamın Lemin mezake bir Türkiye tabii ki. Ulan dedi senden iyi bir güreşçi çıkar. Ben daha güreş antrenörü ki havalı bir bu. Ben daha cemi. Bir sağıya abi bir sağıya xade. Ez bum güreşçi. Fakat tişki bu saye fena roş ki avan alat avan istasyona hebana belki ana olimpiyatçı belki ana dünya şampiyoncu jime derketene. Yani ez bu sabejim. Ana Mamusa Serdar. Ana ortaokulda öğretmen ete Mamusa ete tedit. Aynen. Te goya ola ev tipa yani ravşat bedenata niziki güreşe. Yani ki arsız bu. Arsız bu yani. Per digeriya falan gola ana çok güreşçi işte derken. Tabiatı te zanı bu yani. Aynen öyle. Te hisse qada kadını yani berete zıvıran. Rast. Nasıl? Aynen öyle. İro mesela Armanca ve proje. Merv lebnere. Zaruke me je وقت بيجي قادين ريم بيس شي خلاص تكه ببروجي Aynen öyle. يعني اوك هدفك ويجي وصحيح هدفك شو aynen öyle. Emci yani mesela net bajir teni. Şu gede mesela tamam bajirci yetenekli yani zahmen fakat günde ilçe daha zahmen. Yani gede bajirde mesela yetenek taraması ki top havetine ya kuvvet ölçümü. Bəli. Lauk havet mesela gede havet em bejin 2 metre ev gündi davi 3 metre 3 metre nif. Zahmen. Gorda karın avi ondan sonra oksijen avi tabiat avi gora bajir zahmen. Em dukhazın şey hem bajir hem günde da em vana derxin. İca ki em vana derxistin Avanoy jemi Alikariya Bakanlığı da Destek Bakanlığı da haya olimpiyatacı evi gede yönlendirilmiş evi derken. Saat hada hoş. Ez rical ve de tam teşekkür beş. Naha henek imkanın derfetin yani sportvana hene. Mesela sportvanın embejin netevi yani milli sporcu. İmkanı van hene. Mesela keseki ku beve sportvanın netevi ez varım devlet bursu dedi. İmkan dedi. Reu rebazu derije jeravet bin. Aynen. Sedem çiye? Sedem jberko serkeftiye de spor eda. Aynen. Nasıl? Şu amacavi taramayıcı amacaviyaji mesela fersmik vi kizama mesela bejin ki vay kuvvetliye. Yani güreşçi, tekvandocu ya da atletizmci zahm bazıda. Bəli. Emi via bakanlık desteği via bigre eğitim avi, xarın avi, raketin avi. Haya ki Türkiye şampiyonu, dünya şampiyonu, haya olimpiyatı her tiştevi. Ev bakanlık üstlenmiş be. Evi keçikeme 10 sal, 15 sal şunda. Eğer xwede ömür bedem sağ ben bejin vi keçike medi vay meze vay luki. Yani ez tişek ez ve projemi faham kir. Aslında vak bejin zaruke me gelecek amene. Nasıl peşe rojem men hakikaten. Emci peşarı jokur keşf. Un kevştikin, onun destek edidin peşe rojame kane civanim me iro
لقادا يجي ام بيجن لتشتين خراب دا دور بفر راست يعني ام بيجن سبور شو هر واكسي كوكو بالسبور رابه مثلا من بخو من تايكواندو يكر از دزانم تايكواندو دا خوتيكو معرف تايكواندو ديك از زانم از شتي خرابي ادور دبن راست جبركو سبور انرژیا مدده درکادنی یعنی تشتی خرابی انکارم کمین دی یعنی امکانو درفته میشی نابین هر عین وقت نوسه عین وی که نوصح راست بس خوشیتت کم سردار جکا از ذهنك از وقت بيجم از صوب الصريد از واناس بيجي الميكروفون يبدا هفالي من تبدا كيكون نافته نهات نهات خوجه تيجي ماموستي تيجي ماموستي نهات خوجه طبي از باورم تيجي وكا يونس وسردار وكمن وكفان ماموستي ما كسكش مره نكو نگو تی آچکا وره وی سپورش ترا باشتره تو بخواه انترنوری؟ اره اجا انترنور انترنوری چی؟ تنیسه من تنیسی؟ تنیس؟ قور تنیسه بسکنه رابط چوه؟ یعنی جا بیجن کسی که زیرک یا جا بیجن یتنک کسی که بیجن سرکفتی هنه حقیقتا دی تنیسی انا کام جویات در دخن yani جوی یتنک تراماسی هم دکن yani şık deve sürati van ondan sonra esnekliği van emle dinerin yani derdikeve yani derdikeve holi aziz çek beşim mamos dedi malum mesela de keman da mamos de keman ed beşin dve zaruk kesi ko keman ed dve zaruk tiba dest bebke mesela tenisi de ertişte ya ki mesela ana az ilo dest bebkem az amrem jitçiye ya ras az çabejim yani yani veya ne çıkıyor yaş ne önemli ne önemli nasıl yani haftaya salı ciddi de hafta salı ciddi de veya pek fark nak yani madem mego tenis roşama çavaydı tenisi de az bejim legal Avrupa'yı tabii Avrupa daha ziyade ilgi ama hediye değil Livan deranajı şeydi be yani ilgi yani asla mekeme seviyeye mekeme seviyeme hediye değil yani yetişmiş şu anda be hakkında çiki yani paşve hediye edip derdik eve yani. Az bir söz bejim. Ne mesela malume dedi hanek spor bahane. Mesela minak az bejim. Mesela şamtandın. Nasıl kayak mesela. Kayak. Amuri ve bahane, okey ve bahane, alet ve bahane. Dema mesela when ligor imkanu derfeta. Dedi mesela Diyarbakır seviye ki asteka am bejin debari heye yani. Ligor vanji when öğrenciye kifştkin yani bu bejin yani kija çoğa baş ve teşhis edidatını. Yani kijan baş ve emeye ayırmıştık ona göre hem eğitim edildin on. Ne baş ve hem yönlendirmiş branş deneydin. Mesela bejin belli ya yani mesela Kore zengin ya yani. Jera kayak başı. O imkanı evkivi ya bejin bedenavi müsaite. Reaksiyona hebe vez varım nasıl? Var. Dest hoş malatava. Kaçat mikrofonu bidemin. یک جمره گوته 35 عمر 35 زام چه اوجی خا خود زن اوجا چند سالیه اوجا چند سالیه همه که خمت که لا لا کجا ترک میکروفون اخو نامت بخیر میکروفون نامم عبدالرحمن عبدالرحمن از ماموسته nişangari ben nişangari atıcılık evet atıcılık nişangari yani uçu daveci mesela tüfüngu tabancayı tüfüngu tabancayı evet çava gencime az borum Diyarbakır atıcılık ya serkeftiye. Pır başı sporcuyu mesela çünkü Bakü'ye birinci bu rekor kılmıştır. Bakü'ye? Evet İslami oyunlarında. İsal? İsal şu dünya şampiyonası dördüncü bu. Dua sporcuyu Medine'ye Evzi Milli Takım Meydanı. Ana haç Türkiye rekoruyla Diyarbakır'ya. Hem Türkiye'de Avrupa'yı pır başın atıcılığında. Dünya şampiyonu yemeği. En son dünya şampiyonu da sporcu yemeği Türkiye. Şampiyon bu. Mera da, Jina da, İsal bu, Pir bu, yani Pirek bu. Sedem Ahmet çiye, em başın. Şiberko zarukti da damançı ve tüfek ve çifte destemeden ya. Aynı abi, hem Türk milleti yani sadece Diyarbakır'ın Türk milleti gış, memleket yemeği gış, tüfengi tabancayı pır aztıkın, pır başın, geneme dahi, ataspor yemeği, geneme dahi. En başın yani atıcılığı da hem pır başın. Türkiye, Avrupa'yı, dünyayı da söz hakim yani. Azal şek beşim. Tedi ana mesela Yunus Hoca, Serdar Hoca, Hüsamettin Hoca, Hamdullah Hoca, affu. Nihat Hoca. Nihat. Mesela karyavan zahmettir. Jibelko evan bedena vandınırını falan. Ete teşekkür sajitire. Emezi abi, emezi güç, kuvvet.
dayanıklılık, güç gerekli yani saat unif ki disakinin tüfeng davejin, yek navejin yani şey sahip davejin. Yani saat unif 2 saat piya yava. Tüfeng 5 kilo yin. Yani merubetli o 5 kilo ve 5 kilo. Amre var çok Türkiye ko davejin. Eme ders salı şunda başladık. Yani 3 sınır abitu neyi? Ama ders salı şundan başladık. Yani tüfeng granı biraz zedelenmiş ne ki? İskelet sistemi var biraz zedelenmiş ne ki? Ez çek beşim. Ne mesela Civanên kol me temaşe dike. Evet. Me seyir dike. Evet. Em bejin carek bûne hatin cem wan. Evet. We dît ku sisto pisto ya tiştek ji vî dernay. Lê salek serda çû 2 sal serda xwe kom kir. Xwe gihan de hevdû. Bas. İmkanek bûn dedinê? İmkanım dedim de şu devlet yeme imkanı güçtü. Yani sadece nişangarinin branşı güç. Güreşi, atletizmi, futbolu, jimnastiği devlet yeme imkanı dedi şu malzeme var, her tişti var devlet dedi. Belê. Sadece sporcuyken düşü oğlan. Yani cile var, tüfengi var, futbol branşı da her tişti devlet imkanı dedi yani. Destek dedi. Yani ne hevcî ku kesekî ku beje ya Allah perê min tune nikarim keve ya jî dê bahane tune yani. Bê bahane yani. Na em mamoste em sporcuyken name hak riye var em jebe xuda dedi. Vay vay vay. Vallahi. Hey İşte maşallah ki ya. beraber gedemene gelecek emene. Beraber sporu sübe desbe başarı bike gurur amey yani. Gurur amel meketeme. Gotineke dibêjin mesela terzi sökörü dikemez. Evet. Yani terzi nikare pîneyê xwe bike. Ji ber ku di wî karê de. Mesela zarokên we. Mesela zarokê te ne? Ey zarokên Tawakasî mezen. sporiyan. Mezen na ana aileme de penç hep milli sporcuyanı dö hepsi mamostey milli takımı. Maşallah. Az mamostey milli takımı. Bremen'e mezen şuaz başkanı hepsi mamostey milli takımı. Penç hep ya Bremen'e yegeneme. Gede Bremen'e penç hep milli takımına. Gedemizi yazda saliye ozi başlakır. Diyarbakır'ı birinci bu. Belê. Sal ki şunda ve Türkiye'de derece bir. Saate de hoş mamostemala tava be. Bana tez abi. Az mikrofonu bigirim. Caz henet xwazim bi çek usta zaruk arayacağım haber bide. Bekaca zaruke me. Gel bakalım oraya. Gel sen benim yanıma gel bakalım. Gel. Em li vê dibînin? Em li vê dibînin nasıl? Te dibînî? Tamam. Ezen avsa. Adın ne? Eylül. Eylül. Sen ne yapıyorsun? Sporla uğraşıyor musun? Evet. Neyle uğraşıyorsun? Birçoğuyla. Hangisiyle mesela en çok sevdiğin hangisi? Yüzme. Yüzme. Hangi yüzmeyi şimdi yüzebiliyorsun değil mi? Evet. Kaç yaşındasın? 10. 10 yaşındasın. Şimdi bak Eylül. Şimdi tam şu kamerada bak seni izleyen arkadaşlarım var. Tamam. Böyle onlar da senin yaşlarında. Ne söylemek istersin onlar? Onlar da gelsinler mi yüzmeye? Gelsinler. Çok Niye eğlenceli. gelsinler? Gelsinler. Onlar da tatsınlar. Çok eğlenceli. Eğlenceli değil mi? Evet. Mesela en çok neyi eğlenceli? Suya atlarken mi eğlenceli? Yoksa arkadaşlarına vakit geçirirken mi eğlenceli? En çok suya atlarken, yüzerken. Güzel değil mi? Evet. Kışın da yüzebiliyorsun. Evet. Değil mi? Çok güzel. Süper. Teşekkür ederim Eylül. Eylül, evci vak bejim melevan yani sobari yedik. Tabii yani hakikaten sobari gel ki hoşa yani. O enerjiya merva vak bejim deşarza merva jdaveje. Bavi Eylül kiye? Eylül'ün babası kim ya da annesi kim? Ti? Ne levedir ki? Eul hembere. Az barım bavi Eylül ji vak bejim gelek raziye jberku بسرکفتی به هک مروا اونا دکوه درسا مروجی از جوه یکی پرسم حقیقتا کسی که سپور علاقه دار ببه یا ده درسی خود جی باشه یا درسی خود نباشد که ما مستجاز بدیم ته حمدالله هر نام حمدالله ya. حمدالله hocam neha o her zarki metijat Hamdullah hocam neha mesela Eylül deçe Vak bejin yüzme, çem, vak bejin sobariye, melevani. Ya jen bejin ev navete çego? Şilan. Mesela şilan diçe em bejin tenisi. Ya jen bejin mesela bırakime diçe jimnastiki. Bana tamam. Derse wanda farkiyetek çeydi be. Yani derse wan ne baştı ben? An tersine baştı ben. Ne baştı be. Çünkü gede vakta ver sporu daha dinçti be, daha sağlık alıcı da. Jberiya gede vakta küçük de ve boş vakit derbas bike jira ne başa. Heval ortamı da mesela te sporu vakta bike
sosyallığa vici gelişmişti Bəli. be. Xoyina dikkat düzeneci çünkü spor aynı zamanda disiplineci de geda. Jiber üya geda vakta her mali spor da vakta disiplin editiyse üyacı demala xudacı uygulamıştık ya. Ti mamosteyê Ez jimnastik ema. jimnastikê. Erê. Dedi jimnastikê de dedi zarok dibêjin ya ağaç yaşken eğilir. Beli. Hakikaten gotuneka pêşiya gelkê xweş e. Evet. Zarokê me hûn hê piçûktayî da ku dikarin îdî bitewin. Beli. Dikarin alê baş ve bitewin, dikarin alê nebaş da jî bitewin. Hûn alê baş da wan ditewînin. İnşallah. Tawandina wan jî wek bêjin milê wan û filan bê wan jî xweş çê dibe. Evet. Ji bo atletîzmê jî Jimnastik. jimnastikê jî baş e yani. Mamosteyê wana nabêjin ya basa tev çû jimnastikê heyra birhinek werin viyalê şevsa çê dibin nava da. Na üya havale mentev yani geçmiş hava sporu da heye herkes branş hakkı daha hoş zanıya. Jiber üya mesela da bir hatta dişinin bame. Mesela Abdurrahman hocam sen hep talebe şandi bame gotu mesela bir jimnastik ile uyguna beraber bata bir jimnastik yapık. Meci bana mesela şukulandığına. Di Diyarbakır rewşewa ye divê jimnastikê da. Ti çawa ya jan bêjin li herêmê li bölge yani. Mesela çend sal beri mesela 20 sal zêdetir ez bir işi uğraşmıştık. Bir 4-5 sala bir işe daha jimnastiğe de ilgi daha yoğun bir insan mesela gede rutinin de sporu jimnastiğe daha zêdetir keç ten yani ne zaruk yani gede keçin ten bira yani jimnastiğe dikin o hem dersi vadiden inşallah yavaş yavaş ama bir işi Diyarbakır'da da daha zêde bikin. Bala tava. Adışlar. Kurbancı zanî xwe? Nizanî? Kacat bidemin. Tabii ev ez wisa bêjim temaşavan neja. Yani kevşkirin hakikaten mühim e. Yani meriv go berfetî imkanê bidana me me jî keş bikirina em jî tamam me bixwam xwe yani wek bêjin li gel hevala filan bêwan me kevşkir ku em hele zernek sun sporê belki yanek ew kesê gol me temaşa dikir. Belki dîsat vê ew kêdane lê dewlet imkanek hakikaten zêrîn daye ji bo pêşerojê me, ji bo gedeyên me, ji bo zarokên me. Mektebên wek bêjin polên sisêya da, sınıfên sisêyan da dişin cem zaroka çin cem mamosteya ji bo ku rê û rêbazeka baş, rê û rêbazeka bi tendurist, rê û rêbazeka bi sihet û bi pêşerojiyê da bi gelecekeka hakikaten ronî ku derkevin pêşiya zarokên me hewl didin. Dewlet jî vê imkanê daye dêw bav jî divê hessasiyeta wan hebe. Dêbav hessasiyeta wan heye? Hassasiyeta wê de gavadinê te ew ku hani gedekî were sporê dersê wa kêm dibe zêde dibe filan gedekî were sporê disipline dibe wê disipline wî zî li malê li mektebê işe yaramış dibe branşê giş yani sadece branşê me nişangarî na branşê giş konsantrasyon gerektirmiş dike adaptasyon gerektirmiş dike gedekî waxta têyên da me 10 salî ve konsantrasyonu ve adaptasyonu ve odaklanmayı ve em geliştirmiştikken ve yaçı da be mektebi limali dersi varız da işi vardı be. Hani vakti dedi sınav ve işte baş odaklanmıştı be, konsantreydi be. Muanazi geliştirmiştik sadece sporunu yani. Yani evine şikastam ne yapacak? Rastiye Rasti. Rastiye bir eve mesela yani. branşa hoş bejim. Atıcılık mesela saat ki davi nişanı. Gene bir baş konsantre be. Odaklanmış be. Le dervay motivasyon lazım. Motivasyon tabii. Dervay ilişki ok kesilmişti ki o hedef. O silahı. Le vakta derin sınav izi o soruyu. Çerdi be vura konsantre be icali. Bu ya gelişmişti bir ya bir yetenek abi gelişmişti be. Çerdi be mektebi vakta hoca dinlemişti ki çerdi be odaklanmıştı be baş fahmdı ki. Vakta derin sınavı soruyu okumuştu ki baş odaklanmıştı be yine zul şeydi ki. Saat hoş. Mamosta az gotum bedim veji ama adviye da dalxın. Ha mikrofona kamedi cihate. Azan zarukana neşet tedbini nasıl canet zaruka tebvini az wan hanek wan haber bedim. Navete adı ne? Eyüp. Ne? Eyüp. Bir daha söyle. Eyüp. Biraz böyle güçlü söyle. Eyüp. Ha Eyüp. Navete çekuru. Baran. Çek. Berat. Berat yan Baran. Berat. Navete Şirin bu. Şilan. Şilan. Ramazan. Ramazan. Mustafa.
Mustafa oyunu Mustafa. Navete? Umut. Umut. Eylül bu navete. Navete? Arin. Arin. Maşallah Kürdeme için navete. Berat. Berat. Navete? Çık. İsmail. İsmail Kurmancı zan İsmail. Hocam tetişek de gotuna. Tabii liveder mamostay meyin ko vakbejin yani Kurdi nizanı yani aslında dildare memleketi xone. Dildare vakbejin valate xone. Jiberko evina dve vakbejin cidle merva vere. Yani evina vak vazifeye merne kare lidar bxwe. Hakikaten vazifeye ka dildariye yani asabejim. Mamose navete atraka bir mikrofonu. Aha. İsmim Baver Çelik. Baver hocam te antrenörü Kijayı. Ben handbol antrenörüyüm. Handbol. Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde handbol antrenörü olarak Aziz çalışıyoruz. Çeştar'a beşimca. Baver hocam. Dediğim malume ana futbol yani listika sereke. Birinci okay, spor alo. Kija zaruk dedi ama futbol ha. Dura ikinci jembejin basketbol te. Yani handbol piçek usa ukako de koşe damaye. Evet. Çavadı bir neveye ki handbol hakikaten spora gelecek o heyetine çavadı bir nevena. Handbol öncelikle çok güzel bir spor. Yani futbol gibi, basketbol gibi ve voleybol gibi yaygınlaştırılması gereken bir spor. Çıma niye? Bunun için elinize yani sadece futbolla uğraşılırsa çocuklar spora yönlendirilen çocuklar sayısı az olur. Yani seçme bu işin içinde var. Bu işin içinde yetenek seçimi var. Sonra fiziksel özellikler bakımından diğer branşlara uygun çocuklar var. Yani bunların kaybedilmemesi açısından tüm branşlara uygun çocukları seçip spora yönlendirme, spora gelen çocuk sayısını arttırmaktadır. Saat hoş. Yani tiştek müjdeyi fam kiriye. Spor meyindini yen kol lebermene beguman dve zaruk likija nizike ve spor be dve evver helbjartini. Armanca handbolji evyeke. Tabi handbolu da merv xodaveje bazı de enerjiya mervaji dert kevenasa deşarz ve merv yani. Handbol çok fazla enerji gerektiren bir spor zaten. Yani belki futbol müsabakalarından daha kısa sürede oynanan ama daha fazla belki enerji sarf edilen bir spor branşı. Böyle. Bize kuvvetli sporcu mesela o bakımdan kuvvetli sporcu arıyoruz. Fiziksel özellik olarak işte bu yetenek tarama koordinatörlüğünü çalışmalarını arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz. İlçelere de gidiyoruz. Yani bir branş antrenörü olarak yetenek taramayı yaptığımız zaman spora yatkın, kendi sporuma yatkın çocukları çok güzel izleyebiliyorum orada. Yani bu projenin bize sunduğu çok güzel şeyler var. Projede emeği geçen Gençlik Spor Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı, bakanlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz halkımız adına. Malat ağva be. Proje... Hocam dest hoş. Azraki mikrofon tetçi gidici beji. Gotna Yani katedavi. proje gerçekten şimdi okullarda 3. sınıf çocuklarına yönelik yapılan bir proje. Çocukların bilim alanında, müzik alanında, sanat alanında, resim alanında yeteneklerini tespit ederken şimdiye kadar spor alanında tespit yoktu. Bu da oldu. Çocuk yeteneğini, seviyesini görüyor. Bu da çocuğu mutlu ediyor, ailesini mutlu ediyor. Çok güzel bir proje. Saat hoş. Teşekkür ederim. Mamo samalata ağva be. Dest hoş ka az a mikrofonu jekim. Yunus ez bidim te mikrofonu. Meşte dest beker emşte ji khalas bike. Yunus. Ana em bukhab khane. Evet. Kelsay kharibtna elhamdülillah. Tamam olsun. Akhwan davanur o şu tamaşavan yemene yani. Kija navçe, kija embejin ilçe yani. Usta zeyde sporcu jî derketin. Ya mesela tepçavê xwe te çi dît? Vallahi çin teva gelek zêde katılım dibe, Dicle'ye dibe, li Farqînê dibe, li Bismillahê dibe. Van ciya pir dertên sporcu yani hem nüfusa wan hem zêde hem jî dedî ev katılıma wan jî zêde bir ama sporcuya zêde dert. Yani mesela jmalbatek embej mesela van her duka birayê hevdune. Te dî xwe elhamdülillah Kurdê me ya jî embejin li herêmê. Yani salek nava wan de helo. Ya sal salon. Yan sal bira 2 sal be. Her zêde bira 2 sal. Tabii mahsemeye beret kin. Mesela di malbatê da wek bejin xuşk û bira ya jî bira ew dema ku yek serkeftî be zîrek be êdî jî wisa çê dibe. Yani Mesela tilaqet işte saati geliyor. Yani genetik dven ya mesela evkeda dven genetik ama yani gerçekten Ali genetiki de bir de şıklandın heye ama gerçekten aileyi de hinek usta hene dertten yani mer dvine yani mesela ten Koreapeven, Brayeven yani pır hene mesela ten serde drenin hemen aynı çetkin. Yani zeyden evkaman zeyde genetik etti ya normal. Yani bu bir gelek dertten efsa dertten.
Yunus hocam, Serdar hocam, Hamdullah hocam o mamoste indire. Mala ve ava be. Xude peygamber jwa razı be. Jibu xabaten ve hakikaten xabateka zerine. Dive meriv ji desteki alikarij bi. Yani dev bav. Dive meriv desteki alikarib de. Ez bawarım dive xabate da. Bu net tenaseri xone. İndi dawiya hafte ekiba TRT Kurdiye ji li peyveye, li pişta weye. Heke çipke ve ser milimeci emci hazırın amadene. Heke ve civanin ko, zarukin ko, embejin zirekin. Ve wan zaft kir. Ve wan hani ji qadeka nebaş, wan derxiste qadeka, spor qadeka, tendürüsti qadeka ko, gelecek ko, peşeroş de dahiye. Em hazırın amadene, emci buarane. Mala ve ava be, xodeş ve razı be. Ez diyariye gibdim zaruka. Ez xoxar kem, beşartiye. Verin. Ez diyariye gibdim zaruka tabi. La, hey. Diyariye me dizine. Diyariye me dur da ne? Rakim emede zaruka. Zaruk no. De evke daji navi çiye distanta me TRT çocuk eji heye. Harın ve deri. Harın şkora liske bilezin. Mevde hazır kire platforma ka gel ki xoşe. Cuvara dergiye vak bejin kovarın in TRT çocuk eji bidim mi? Xoşe nasıl bena? He? Sevdin? Hadi bakalım. Raş. Hadi bu bana şunu belaf kır. Hadi. Serçavem rahatın, serserim rahatın, serçava, sersera. Mala ve ava be. Dest hoş. Serçava Yunus abi. Mala da ava be. Dest hoş. Mala ve ava be. Bakın bana şey. Dekarım kır. Tamaşava ne işte. Tabi vak bejin meyvan emine ve her şey bivin. Yani emil qada mihricana ya Diyarbakır ya Ahmedine. Ya lüvedere hakikaten vakbejin gelek komele gelek embejin stand hatın vekirne tabi standa askarın bejin ya hari bir renginci yani vakbejin standa meya TRT Kurdici lüve standeye hatta sıbeş emel lüve standeye ben tamaşavanıca des hoş hatta sıbeş emel lüve standeye yani emel ciye mihrican ben ciye festival mihrican ben kesin koko merak bıken kesin koko beje ya ka lüvedere çeheye çitine gelo TRT Kurdiye de çit be, TRT de çit be, kerem kuverin vedere, emil vedere hazırın amadan emil hatta daviya bazarıca emil vedere be. İca, bekat nava avke da çiçe bu. Yani nava roje da, iroj berko şevaka. Do bekat çe bu. Listanta çe bu. Emrakir mikrofone, o ezerketim nava kade gariyam. Dimenin rengin, yen festival ve yen mihricane, nahatene ser ekranı ve dura, ev mevanemin, yen dinejil vedere hazır amada be. Kerem ki. Demako Diyarbakır tegotin her vaha goven da Diyarbakır manay bir merva. Jako genç hebben, jako juan hebben. Ya rahat edin heye. Ja juanin me. Ya çil istike gile istenimsa az bawarım hoşa ve şu. Dile sonu bu nasıl? Are. En sonu bu. Are. Ana mervle peşi be torpilliye yan mervle paşi be merv torpilliye. Maruf. Peşi be nasıl? Ser goven hoştrelo. Eta te dereng dest pekirlo matli paşi. نعم He? bu Bu kutalı tep çuke. Nasıl? Navite? Mehmet Şirin. Mehmet Şirin. Çen mehe, çen sala, çen vakti ve govende digri? Hem bu 5 sal trizim. 5 sal. Kura amrete çıkasa 6 sal hep sal amrete. Mehmet Şirin malat atış köderi. Az Diyarbakır'ı nasıl? Ev govende kuleysin, ete ve Diyarbakır'ı ne? Ya sonu ya çapık bu nasıl? Yani. Tıçı mektebi? Çiçenda? Şimdi lise 2. Lise 2 yani salakatema. Da 2 sal mı? Saletemaye.
مازن وی از بیش مازن وی تبیش خود مازن بوی الحمدلله من میشی مالت آوا کسبان گنجارش خبر چی بود تو چی گفت کرمانچی نزانی خط نزانی هندک زانی نویته یوسف نویته سلیمان شما سلیمان کانی خوب نبیاری سلیمان دنگی خواندک نکه سلیمان جلیته یه وی وانا نوکه evdune mesela yete şinin sen aldın orada TRT çocuk şeyini çi farkı نه گوراکی به گوراکی mesela listka Diyarbakır u ya bilisi ya et bajar edini deneyeceğim mevzu kişi hoşefte دیاربکر Diyarbakır şükürleri از دیاربکر kablo yetişmiyor Aziz atışa işte arabacım avan culu berge bu fakir mesela Galata'ya o elekete o şalvalete mesela şalval tnava Diyarbakır'da yaşı gün kari faki هناك نوصل تنجمو بليستيكي ابا ما وانا قال ما وانا تفانا سلام الحمد لله بس سلام بس خوش سليمان مالتا ابا نافته نافي من عمر عمر خولي وكاكو تسترانا كما يكسر تبيجي واقع نزل قبيشه ولا نزل ولا نزل افانا درتين ابي چی مکتبه؟ آره فستیوال شوه؟ ولا پرقوشه نوا قاضی فلان بیوان گری چه؟ نه نوا میدان وانا چه گری؟ نه تبگر abi bir tecrübe valla su olsa keko باش abi su varsa tamamdır ya gösteriyor başı hani valla pırbaşa gösteriyor tavsiye et ki listika hoş kesin آره از بر tavsiye Kima? via خوشه لیستان خوشه Hasan abi Hasan abi Vah Hasan abi دیگه خوشه Bu ben havacı mesela van havalat birden az نه Hasan abi kakiye dengi şöyle yapacağız Yahya abi gönderdiğim zaman camiye har berdek abi ben çıkıp bu tarafa gideceğim şeye gideceğim bu kesmeyeceğiz yani ha okeydir ya Merv bak buradan çıkıp oraya gideceğim Şu garip giriyor ya. Sen beni orada bekle. Yalnız oradakileri de organize ederim. Yarım nasıl? Navete? Şeyler biliyor Fırat onlar Erzan. biliyor. Bu şimdi hemen yayına gireriz. Şişman Geliyor abi. şimdi. İbrahim abi biliyor. İbrahim abi. Naya bir ama. Bak onu gönderiyorum. Ben alıp geçiyorum abi. Bu tamam mıdır abi? Ne zani? Evine goya estrana zana ha. Fırat abi emeçab kızani Yahya abi komu yuşande. Az ratkim venaki o az yarım cemanaki. Avana hazır ne hazır nizanım? Nana deskari he bu ya. Tamam. Efendim abi. Diyeceğiniz şuradan kemere sıkıştırdık ya. Şuradan mı çekeyim? Buradan da şöyle çek. Tamam okey. Ya rast Tamamdır abi. o gelek juan hene gelek hort hene bejin. Tabii enerjiye horta Ya hakikaten. bu vetere 10 dakikaydı abi. Gava kadın elbedere goven dedi götüne nasıl? Evet. Ve sitrana gizbo. Malik Malat Allah. Hatta düdüğü almıyorum. Aynı düdüğü hatta düdüğü abi enerji devam ediyor Yahya abi. Gençler menşe arkadan geçsin sıkıntı değil bence ya. Hasan abi çok sıkıntı mı? İnsanlar geçerse arkadan sıkıntı mı? Hareket çizerse evet sıkıntılı olur. Hasan abi okeyleştik ha seninle. Kulaklığım yok senleyim ha. Oradan bittiği zaman da Hasan abi. Orada bittiği zaman da VTR'ye pas atacağım. Neşe ablaya söyle. Ha duyuyor musun? Tamam canım. Yani canım orada işimiz bittiği zaman da ben diğer VTR'ye pas atacağım. Yani beşer ragahandire etkoynin. Lisede uzanı koydu. Beşer ragahandire radyo televizyon her vaha yer rojnamevani evana. ما مسخوتك مخاطر شتا خواص تلفزيون ببینی چون میکروفون تو گریدای فلان ببانه یا تلفزيون ببینی Merhaba. Röportaj Türkiye becezi Kürdi beş. Merhaba. Bugün Kent Meydanı'nda güzel bir festival açıldı. İşte bizim de okulda liseler arasında işte tüm herkes işte buraya geldi. Daha sonra işte böyle eğlenceleri şeyleri festivaldekilerin herkese her şeyi görebilir. Herhalde tenaxwazim ra röportaj biki. Ama te tene haberdi. Ev çavaçi ba kıyamet ra bu serim. Henek budemiş ejene haberdim. Xodeş tarazi. Eji güneme. Tamam başa mali ava bxatrete. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.
اووسا چی بو کو نویت چی بو هلین هلین طبعا هلین توازه يعني هلين توازه و پیشکشوان هیوید کم هلین تجی ده پیش روزه دا تجی را که و میکروفونه و تجی در که بر اکرانه بر kamerayı هیوید کم دست خوش bu tabi aynı bölüme dane yok benden arkadaşım her bir Elif. kendine bu çekişe mektebi Lise 1'iz biz. lise 1 Orhan Asena. Orhan Asena Anadolu Lisesi Evet. Genci melvelerine hatta bu festivali Emcil Festivali'ne Emcil Festivali edgarın ve ka ve çi sürprize met çebven melaqi ki verin ya ras ejin zanım بمرحبا يا راس القاضي قالك جوان هنا ما شاء الله قلب اخك كوسا خوش وشيرين هيا الفري بريجانا جنجرون اشتينا سلام عليك عليك السلام مرحبا اشتر مرحبا ابي مرحبا اشترش göz kavi zalime çıka خوشش kapsa مجي حنك حسوديا كر هيك bu hey اجا اسمه خوش كثير نابته فeyzi Feyzi nabete Bünyamin Bünyamin Feyzi uçit kelimeleri görevliydi standa maye standa kulağım dubejim Yenişehir Gençlik Spor Merkezi تلويدر كلام ايش الويدري بجيتاري بسازام كلام دبيجم حقيقة انا جيتارته وانا الويدر هي الويدر انا ام بتش الويدر كي امرن امرن الستاندي ده كامرن ستاندا gençlik الويدر ka beka denge gitar çavaya beka denge baran denge feyzi ده beka denge feyzi baran çavaya em hevdure kamer ya Allah مجدومانه باوی منو برین کوره بدرمانه دایکا منو گلو چمام هوانه مگری 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 او شهانه مگری 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 چه زمانه مگری 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 اردناله مگری مگری دای کامنو بله تماشاوانان هجا داویا هفته ایرو لباجار قدیم لباجار پیغمبران دیار پیغمبران باجار صحابیان لدیاربکر لآمده لهمبره ویه طبیعی ام لقاده کینه لقاده که حقیقتا لفیدره انرژی که گله کی خوشه چما انرژی که گله کی خوشه یزد بجم شبرکو ام لقاده فستیوال و مهرجانه یا جوانانه دما کو جوان بن مجار دما کو جوان بن وقت بيجن سركش هناك تشتان راح اكيد نجي البت درتي او كلجان وهيجان يا مريجان دو بيرهانه حقيقه زيده بو هناك ديمن دني مهاني سركنا از هناك ديمن دجي وين سركنا و حقيقه كسم بالكش جوان بالكش جبوكو وقت بيجن پیش روجرا انرژی کوانو پلان وانو پروژه وانو گل که خوشنه حتی مهبش امجی دستی خود دادن جوانا طبعا جا که مره بحثا باجاره کید که دما که مره بحثا گنجات که جوانات که پیش روجت که البت دوی مره جوان خواه پیش روج خواه به صحت و به تندرستی مره وامازن بکه ما نوسه نوسه دسری هر تشتی داجی تندرستی صحت بگمان به صحت و به تندرستی چه نابه جا که مره زاروکین خواه گدین خواه پیشروجین خواه قیزین خواه مرف جی آله وقت بجن جی قادن نباشی مرف دور نکه و او بکوین درین نباش و هنگه نه پیشروج دبینه نه جوان دبینن نه گلجک دبینه نه ولاتک دبینه تتشتک نابینه لسر وی مسئله لسر وی مجاره میوانه که گلک سری خواه جی زاروکین کو جی خرابیه زاروکین کو جی وقت بجن هنک تشتین نباش کیمیوی تشتین کیمیوی دور بفن به تایبتی حولک مزن ده کیه کومله که مهیه یشیلای بگمان کومله که وقت بجن دخبات وقت بجن خبات خدمت ین ام بجن تیکوشینا لدیجی تریاک ده حقیقت مجادله که تیکوشینا که مزن ددن
bere seroke şaha heyva kesk bu mevane min Yahya Oger nahaji seroke seterka keske iroji mevane min tib khairati ser çavarati از اولی ویا بجیم هستر چاوا هاتن حقیقتا TRT کردی اوا دوسی رویال بامه dengi Diyarbakır nişani dünyaydı da hem müteşekkirin hem juvara hem ekiba vara strana kesk yani yeşil yıldız ev tişteki marupe bindebundu be ev tişteki marupe binhişti be jiboy vi mücadele xadiki o mücadele hem bir genca dikin hem bir zariye xadikin hem bir civari xadikin hem kailin tedi eva qası 40 sale bölge medal Diyarbakır'da hakikaten terör ki pır xarab hebu eva ne sale hem jiboy xade pari ki duruma me baş bu eva terör pari ki xalas bu o jiboy vi anha hem dixwazin ku insan me genç me civat me hem de eğitim akwa hem de sağlık sıhhat akwa pari ki nişanı xwa bide o liser xwa bisakene bir festivali hane eva royasiyada hem festivali hane danın pari ki hem denegman yani xwazî biya ez müsaade vejim xwazî biya awlê jivan festivali hanê çê bûna çünkü ihtiyacı Diyarbakır bu van festivali hakikaten heye hem ji mekteban hem ji derdorê me civanê me tên Diyarbakır naz dikin o li van dera aktiviteyê sporê çê dikin en azından hevdûn naz dikin dünya jî bi vîya hesiya Diyarbakır sadece ne bir şiddet, ne bir xarabi, ne bir uyuşturucu nayı naskirin. Diyarbakır bir kenta sahaba, bir ciye peygambera, ciye xoşi, ciye başı Diyarbakır tet naskirin. Jiboy ve em müteşekkirin, jiboy ve inşallah. خودش ترازی به که هست خوازم و یکیشیم tabii malum انها مر باسا تیکوشینه که mücadele ki بکه ام mücadele bir tiryake rabe ko em zanen ko endüstriya ya em bejin tiryake ya em bejin endüstriya maddeyin kimyevi yani ne tane Türkiye li dünyaya vak bejin xatere ka taluke hakikaten mazına jibu gence me jibu cuvane me tabi vak bejin sazi komele dernek reveber vak bejin devlet walat tekoşina xwed li gel ve yekê didin ter dike ter nake lê ez dixwazim vê yekeyî bibim barê ser milê me çi ye barê ser milê dêw bava çi ye gelo di vê yekê de yani ana viyan bêjin maddeyên tiryakê ewilê li Afganistan ji İranê ji Sûriyê diçû Avrupayê ana tam rêkî dûr ji Avrupayê ana maddeyên tiryakê tên Tirkiyeyê evan sentetik uyuşturucu em jêr divin tabi eva jî binê wî de ew heye yani narko terör heye hakikaten jî gencê me nüfusa Türkiye'ye ana nüfus kipir başa ji bo wî dijminê Türkiye'ye hem li Hindirda hem li Dervada ew gencê me ew civatê me heta dikarin bindebûn dikin yani bindest dikin ji bo maddeyê tiryakê li dünyayê de mesela Amerikayê da ji sedî 40-45 insan maddeyê tiryakê vedixwe eva Türkiye'de haftekî berê tûbîm heye eva bağliyê emniyetê tûbîm açıklama çekir li Türkiye'de ji sedî seheb insan maddeyê tiryakê vedixwe fakat li Diyarbakırê parîkî daha zêde yani li Diyarbakırê mesela 5-6 sal awilê şarxa belediyê wexta ku açıklama çekir ji sedî 50 maddeyên tiryakê sentetik vedixwar yani eva ekstazi mekstaziyen vana vedixwar esrar Diyarbakırê pir daha zêde ye yani 7000 insanê me maalesef li Diyarbakırê maddeyên esrar vedixwe kullanmış dike tabi eva görev sadece ne göreva devlete ya ne göreva hükümete yani yek malbatun hakikaten genel servis sekenebin yani devbav vakta ku bizarı xwe nekinse vakta ku ilgi alaka wan tenebise vakta ku sıkıntı ve elem ve derdi wan hebise ev derdi wan ra ne çözüm bibinise genç mem civatê me hakikaten wan tişta dikarin bi rahatî bibînin yani yek malbat devbav hakikaten göreva wan pir heye yani mektebanda hakikaten göreva maluma gereken mamosteya me pir zêde biraviya em bizanibin yani eğitim ve öğretim sadece bu xwendin tenî ne
gele em civatê xwe gencê xwe ji bo geleceğa wan ji em eğitim bidin wan. Bele. Bira gelecek xwe hacı bizanibin inşallah. Yahya abi ana mesela ez bejim abi em ji berê baş dostê hevdune. Dostê xwe ji var razı ser çavê. Ji ber wê awayê em hevdura jî her tim xeber din ser vê meselê jî em servan meseleyan jî em xeber din. Yahya bes dixwazim vê cayê vî hîn bim. Dedî malum e mesela kîja dêw bav dixwaze ku kurê wî zarokî wî gedê wî bikevin qadên nebaş. Ti kesek naxwaze newsa? Kesinlikle naxwazin. Wek bejin em ketine 100 saleka wisa yani em serdemeka wisa dane ku îdî têkiliya me ya zarokê mervara gelek kêm çibe. Em bejin dê dixebite, bav dixebite, êvarê tê malê ji xwe westandîne. Têkiliya wan bi zarokên wan re gelek kêm çêdibe. Sedema vê yekê hinek ji wan jî eceba ev têkiliya merva qut dibe. Tamam em şîreta dikin. Divê illekî musîbet were serê merva. Yani tabii em çawa xwe zarokê xwe ji vê van tiştê xirab em dûr bikin yani. Ana em ya bêjibin yani mesela em ji dêw bav dipirsin em divên xewata xwe ji bo çi çê dikin divê ji bo zariyê xwe. Yani xevatmana dêw bav jî ji bo zariyê wan e. Fakat eva heyetedî hakikaten rahat dibin wexta tên mal parîkî sıxıntiya wan çê dibe. Ana dêw bav yek dedî em divên bira ji bir be örnek bibe misal. Yani ew dêw bav wexta ku cigare ve dixwe. Wexta ku Iraqî ve dixwe. Bira kusirê ne nerin wala carê wan jî Iraqî û cigarê ve dixwin. Yani aslında li bavê xwe dinêre, li diya xwe dinêre aslında jê mînak digire newsa yani. Rast e yani yek eva. Didiya tedî dêw bav wexta ku hatin mal ya jî zar wexta hatin mal biraka bipirsin. Yani eva pirsandin ne tehdît be ya jî ne ka tu çi dikî tu çima wisa dikî na hevalê tekî bûn gelo te îro çi kir gelo te îro hayatê xwe memnûn bî ya nebî gelo îro ka dikarî ji mir tiştekî bêjî bira plan û programê xwe jî bi hevra bikin. Êsesiya jî em viya bêjin dedi teknoloji hakikaten ilerlemiş bu em güçlük bun esiri teknoloji. Belki mala medajı ana zariyem neci pariki riye wan böyle şend bedve katuji pariki fazla teknoloji kullanmıştı ki hakikaten em buna bunda teknoloji em televizyona xwe dikin bilgisayara xwe dikin tablete xwe dikin telefona xwe dikin zarî xwe em ötelemiş dikin em bu wan qise nakim napeyvin yani bira hatta dikarî pariki zaman jî zarî xwe jî ew bikin. Yani caza vi ez vê yekê bêjim ana. Bele. Ya abi ana te dî teknoloji yani bilgisayara, tabletin û telefonun yani evana rastiyeka me ne. Bele. Yani tu çavê xwe bigirî jî li ber me ne yani. Yan divê em evînan baş bikar bînin. Em têxin jiyana xwe, jiyana zarokê xwe rêyek û rêveçûnek ji wan re vekin. Yan jî em ê wan bikin koleyên teknolojiyê. Barê dê bava tamam. Bele. Peşniyazê te çi ne, öneriyên te çi ne derbarê vê yekê? Yani ana tadı komedya Yeşil Yıldız wexta ku me ava kir ki eva 7-8 mehe me ava kiriye. Em li mekteban da li camiyan da mizgefan da em ji bo muhafazakirina van tişta em eğitim didin wan em sohbeta çê dikin em viyat karin bêjin bira insanê me yek bêje na yani hayır deme dedi em divên hayır deme bira kultura wî bihebe wexta ku yekê xerîb wexta ku yekê nenas tiştekî da zariyê me bira zariyê me bêjin ya ez teşekkür dikim ez nagirim ji te ew tiştê ku ew insanê ku nenas e ew insanê ku nas e wexta tiştê xirab dide me gere em viya jî bêjin na mesela cigare da gencekî me Iraqî teklifê wî kir bira bêjin na êsesiya bira gencê me ji her zamankî baş çê bikin viya bizanibin yani li derva hayatê heye li derva ji bo gencê me ji bo insanê me wexta ku elem çê bibe sıkıntı çê bibe eş çê bibe ne ji bo sanalê li derva da li dünyayê da birel bikarbin van tişta çê bikin çözüma wan çê bikin ê cara jî evayê em gere bixwînibin yani insanê me hakikaten em ji xwendin parîkî dûrin tedî insanê me mekteb wexta xelas dibe wexta dibe memûr wexta dibe mealem sanki xwendin xelas bû li Ewropayê da li Japonyayê da royê 500 saet kitabê dixwînin mirtiba dixwînin li Diyarbekirê li Tirkiyeyê em bi meha nikarin ew kitaba bixwînin heta dikarin bira gencê me kitaba bixwînin yek ji evayê bira sporê bikin çünkü insanê ku xental be insanê ku bê hereket be hakikaten nikare
enerjiyavi çenabe yek ji eva dedi van tişte çeydi ben festivale çeydi ben tiyatro çeydi ben sinema çeydi ben hatta da karım rajkar zaman ki ayırmış bikim bre her van faaliyet tiştanji لوی درجه برای دوست خوان است بکن برای حواله خوان است بکن برای پاری کی چهره چه بکن شخوان و حتی دکارن جبوی دیو بابی خو امش ویاد بیشن ام دوین انسان باش عقل خو محافظه دیگه انسان باش جان خو محافظه دیگه او انسان کو عقل خو محافظه نکه جان خو محافظه نکه بخاطر او انسان چت به برابسه او انسان بفایده يحيى بي انا تدي معلومه تبصا حقيقه افنا يعني پیشنیاز مهم دوی dev bavji o zaruk jî divê guh bidin van pêşniyazan. Lê tedî gotineka Tirka heye dibêjin ku yani bin nasihat bir nusibete betel. Yani hezar heb nasihat nusibete ku tê hemberê wê berdêla wê ye. Yani divê illaqê nesibet ve musibet were serê merva ku meriv ders bigire na. Îndî em her tiştî zanin, dünyaya, teknolojiye, her tişt ber çavê mervaya bi yek tıkandinê بمليون حب آگاهی تنه جم مروا. بله. أفنا تمام. أفوا مثلا إيرو عمل فستيفال يعني مهرجانه مثلا جوانه ما تنه في فستيفال مهرجانه. يعني لقاده كده دناف قاده كده جالك جور بجور ستاند هنا چالاکی هنا دكفن نوافان چالاکیان جی. بله. دكفن نوافان اتkinlikان. بله. أفان اتkinlik أفان چالاکیان لمكتبان لباجاران لدولتان چقدر زیاده ببین. بله. معرف حقاس ام وقت بجن خونیزی که دنیای جیانی نابینه گلو مروج خرابیه پیسیتی جی دور ناکه گلو از اول ویا بجم تدی تگو bir nasihat bin musibetten daha bir musibet bin nasihatten daha evladır. Ana eva musibet ki pır kharabe khadi ne de kesi. Yani ev insanı ku vakta ku uyuşturucu kullanmış bike vakta ku bende bebe hakikaten mina kanser mina kanser tedaviye pari ki zore. Em avle viya bejim khadi muhafaza bike hatta dikarım bira van tıştab beri musibeti bira nasihati bikrin. İnsanı mı bira evya bikrin. Dedi van festival hakikaten başın dünya me pari ki kute. Dedi em divin berçava او هي قط هي يعني ام باريكي دنيا وقت ام مزادكن ام قط مزادكن فان فستيفال هان جبوي ما حقيقه افقام بردري ما باريكي فرادكه جبوي ام جويا دخوازن يعني سالي جاركنا üniversite meda mesela mektebanda meda ya ji dışarıda ya küçük anda van festivali hani biraz şey ben zariyeme vakta diğerin van festivalan vakta van standan vakta ledenerin zanın dünya sadece bir Diyarbakır tenine. Yani ilim sadece bir mektep tenine. Jiboy ve enviya tavsiye ediken. Tabi festivali berinde enviyacı tabi pari ki bir üzüntüye embejin. Iraqi دهات و خوارن یا جی حقیقتا تشت خرابی دهات چیکرین هم جبوی خودی ایروان فستیوال آنی چید بن جوات متن sadece لوان درا هم eğlence وان هيا هم محبت وان هيا هم تشت بعلمي د عالمين و ايواج tabi müzik و محبت هيا yani Iraqitine evaji جبوی ما فایده ki pırpır mezene خودی جوان راضی به از بجیم از گوتلک داوی بجیم نه مثلا کسی کی کو yani ایرو اف تعلقه اف تریاکه یعنی پیشام همیه بله بلکی رو کسی کل ما تماشات کن دنگی مد چوان یعنی وی تعلقه پیش زاروکن همیه دی و مرف پیشی دا مرف پرورده کی المال بده تدید بشین پرورده جمال دست بید که یعنی جده و باف دست بید که بله حقیقتا نوینا راست yani مرف وقت بجن پرورده کی بده و باف پرورده کی بار سر ملی خوزانه به نبجن یا ولش خو چه آبش خو ما خودش مکتب هند بنی نب وهشمندیه بهشمندیه کو حقیقتا خوشزارو که خوشوه بپارزن جبر کو تعلقه که بر مروا البردریه یعنی دری خو بکی در تعلقه که مالاته ایجا کسی کو ام بجن وقت بجن بلای و مصیبت کتنه ناوه بله خلاص بونا متلقي devlet imkan çağdadı. Yani ki özel enviya bejin eva bela eva musibet sadece
نج دوری ما یعنی او انسانی که مثلا امپر نازدکن عالمه ملایم شیخه یا جی مدرسه زاری وانجی maalesef yani bivan tışta da amel yani çed be jiboy bir ana eva se 4 sale hakikaten hem devlet hem kumelayı din jiboy van tışta xabat ki pır baş çedikin mesela Sağlık Bakanlığı sedu nodu yek telefona wan heye sedu nodu yek telefona wan heye vakta ku dev bizanibin zari wan bivan tışta اليو علاقة وان هي برا تلفوني سادو نودو يكي بكن لويدا اوا بلغيا وان تماميا اوا يعني ناي işaf kırın, nay bela kırın, bilgi gizliye. Biraz sedu nodu yeki, biraz telefonu van bakın. Diyor, dedi emdvin çamatem heye, çamatem juboy zarime, hacde sali zirtir çamatem tedavi merkezi ama heye, Diyarbakır heye, şehitliği, nakhoşxana mı heye, vakta zar ve hacde sali zirtir be dikaribin her lüve tedaviye viçe bakın. Ama tem hacde sali zidetir. ام دزنا متشکرین جبوی والی خواه حقیقتا وقتا هات Diyarbakır مگو اما تم تنه امر کرد اما تم انا چید به انشالله اوی وی صالح هنه دا اوی خلاص انشالله وی خلاص به تسلیمی ما بکن جه 18 سالی جورتا جه دکارن جه اما تم تداوی دستک بگیرن مثلا تلفن که yeşil ay heye 444 hafte و 5 hafte و 9 دکارن وی تلفن خانه da destek بگیرن fakat enviya kesin bizanibin yani insan ku vakta ku be hiç işte madde narkotik kullanmış dike bira hatta da karın alikariya bakın yani dövbavra alikariya bakın devşe bernedin yani bernebin emcarcar devin evamla nakhaşa kanseri mesela meruz bizanı be limala insanda insanı ki kanser heye hatta da garaj boy bir alaka çedike hatta da gara kefavi hoş dike hatta da gara be tedaviya yani jiboy ve emdivin ev insanı ku madde narkotik kullanmış dike bir ev yardımı destekçi aile kabukle مگوت bu gotuna ka sone azca hakikaten gotuna ka sone cazı pırsaka daviye çıtabışım gelin ki خلاصبونا ve heyetine yani خلاصبون kesin heye yani ana heye yani خلاصبون heye یک گله مرف مجنا خدا عقلی خدا وان تشتا خلاص بکه مینا جغاره دنیا مرف Sağlık Bakanlığı uzmana destek bugre siyasi malbat gire destek bugre خلاصیا مرنه تنیتنه خلاصیا her tişte heye Yahya Öger nuneri her vaha seroke sitirka keskiya jembejin yeşil yıldız komelavet serçave mra tserser mra hatiş bu van agahiyente جبوان پیشنیاز نیست مالا تا آوا به قدر جوار راضی به امگله کیف کاش بم قدر مالا واجه آوا که ان شاء الله رشته راضی به لقاده طبی تهیل قاده به استانتا وجه الفدر هی جایم درو دهال فران ان شاء الله دروجه دیجی الفدر نه مالا تا آوا به جایم گلک سپاس از جبوه روجه از دیاریه کش بدم ته وقت بجنه يعني جبوكو ببير آنينا مهروها وقت بجن دیاریه کا ترتیه دست خوشیتتکم مالا تا آوا به تماشاوان نجا tabi can bahsa وقت بيجن مهرجان etkin ya القاده چه به كيجا ستانت هنا چه هي الستانت بمرابن كينجي انا هم آواز از بر خوب دم ستانت جا لودره دسکاری yani کاری da hakikaten işte hoş etkin kavarın amar ستانت به هفدورا بگرن بکال ستانت چی چه به kavarın bura tabi ez sabecim tamaşavan نجا لقاده قاده كمزن هي قاده كبرفره هي وقت بيجن قالك جور بجو هر وها ستانت هنا الفيدر فكري هنا جاكاز بري خبدم وهات الفيدر ازي وبن ذلك حقا خوش بمرابن يا الفيدر تشتين حقا عجيب شيتكن تشتين عجيب شيتكن شو تشتي عجيب شيتكن كيجا قمره ها ازاتم ادو سردار به هفدورانه لقاده وقت بيجن كاري هنري هنا دسكاري هي يعني لقاده بيغمان تايبتي gerek tişe mesela lvedere ebruş etkin hoşka incici lveder ke inci merhaba ştara merhaba ebruş etkin mevhavdura haber da bu azbinem ser ekrane ve incici gele hoşka müji çekir bu lvedere mevhavdura haber da bu tepir başık wen amin aha mugabek pazne xod dedi na dest xoş inci qavet mejwara dest xoş kaver cam az yovem derek xoş ködere yazanim deskari hüner yani
kar û xebatên yên xaniman li vê derê hanîne vê derê ji ber ku tabii meriv ama çira meriv mijûl bibe meriv çira alaqedar be meriv ji wê wek bêjin tiştên xirab jî meriv dûr dikeve hunerek yani zanaatek dikeve destê meriva kawerin kavana çi dikin selam aleykim merhaba ji wara wey ser çavara navê te bixêr Adalet. adalet Adalet Uzal. navê te Hasret. hasret navê te xuşkam Şirin Karaçoban. Şirin Evet. ca xuşka adalet ev çine Bana kozane. Kozam her tişra çedikin. Broş çedikin. Jibona tablo, oda takımı. Yani çivere her şeyde her şeyde kullanmıştıkın. Una ana komelekin yani bu dernekekin yani mesela bu gredai Dernek ne? Em kuruma meheye halk eğitim merkezi yani şey Ya halk eğitimi. Yenişehir'e. Eri. Kurum em Bu Yenişehir'e Arivanda aziz sabır düşüğünün. hoşka adalet ana mesela khurtku pırtke jnapra Eri. nasıl Eri. yani دومن internette da ditu bu ser vak fotoğraf ditu bu yani le او kulaklık amcarat beji ya le kulaklık eji sa orne falan ve mantışa Eri çekiyor. çedikin. Yani hanım aslında sinoraki vantine. Eri. Nasıl? Eri. Ja kesen ku tene cemwe. Kesen ku mesela am bejin öğrenci. Öğrenci, Ya şey bejim meteli, eri. ez azatım cemwe. Eri. Ya onu perij mi bxozun? Nam pera naxwazim. Belaş yani. Eri belaş çedikin. Çima un belaş ok çetkin? Hem öğrenciyim çava sınıfa xuda da aliminin çava çedikin em jwara jid bejin ki verin em jwara nişan bidin unji şuka be alimin. Unji şuka çekin çünkü vana em çi çekin meslege. Ana yeke nizan be bejana viya jibona çi hani çi ektübe. Geri çi Oysa çi gerek yavitneye ama o sandine çi çeki pere de be te disa geri. Aziz sabıcım ben hoş geldin. Dey malume na mesela kesi ki ko limale be vakti vici hebe. Eri. Ya em bejin çek amrivi he ama yani zaruki vici hene. Eri. Ve sinorek je kesen ko verin. Lvedere him be ve jwana daniye sinorek. Natine mesela Yani mesela yaka 10 sali 15 sali çıkar. 15 salina 16 sali hatta 65 hafta 5 yaş bile teni. Edeka hayki hafta 5 sal vere Eri. çıkı evet çıkı. Evji ama öğrenci minusa hene. Hene torne van hene torne kuraçe edikin. Hepki öğrenci amın hep vat ine o yası alimi. Şu jera oda takmiya çekir çeyza çekir. Yani vana buka khora. Buka khora na torne kuraçe. Ajneviye khora. Eri. Çekir. Çekir o hediye de da جوانا مثلا جي يكي حسب كرانا هدية دا تورني خراج جبونا تشيز الداني ساعتها خوش بقى والفيدر وكي دن شيشت تقو قوزا وشيتكن وكي ونشيشت كان مثلا خرطوك برتك هنا الفيدر كي bana yaka çiçeki çedkin. Yaka. Yaka Mesela kari. Tacera eri. Vay hazır heye. İstersen nişane tebedim. Yani çekin. Kayık ama çek ahira. Emyeke çekin. Tamam. Tamam şavan neca tabi لقاده عم بردوام بکن میوان من هنه میوان من کو بتایبتی کو جور به جور هنه سیاست مدار جه و میوان من مهدیه کرده و میوان من قوا کادر می زهرم جی خودیسا tamam لویدری mesela vederet se boyutlu resim çedikin resim açedikin vanaji tablo dibin tepsi dibin her tişte akıl ete vereçi em her tiş çedikin بله خوش عدالت مالا دعوا به خودش ترازی به جبو خباتن و سرکفتن و نلقاده بن لوی داره کسی که برای فستیوال مهریجانه لوی داره کاره وره و ستانته لینی شیجه قوت و جوارا مالی آوا جا کاوره تماشاوان جا یا کو genç هبن کو جوان هبن فستیوال مهریجان یا جوان آبه انرژی تنه انرژی هي لقاده دوب سه روجاز القادمه من جوانا راجي هر وها مگویا و کسی که سیاست مدارک وره جام و متخوازن کیجا پرس جرا پرسن هناك پرسن جوانا جي هنه مهدی اگریرو میوانه منه لقاده لبندا منه اما هرن جاموی بتایبتی yani پسکریک مجوانا لدیاربکر بکا چاوانن گلن دیاربکر جبو
جبو فهم فستیوال مهرجان بکا چه دخوازی وان هنه بکا و رخین سیاست مدارن دا بکا چه هیا گلو خور کنم کن امهرن لقاده تماشاوان هجا لمیوان من مهدی اکرمگو بتایبتی تماشاوان هجا ایرو امی بحثا جوانا بکن امی بحثا گنجا بکن امی بحثا بتایبتی جی امی بحثا وقت بیشن دیار بکر امی بکن مهدی اکر ایرو میوان منه خصوصی جی امی هنک بحثا اگه دیار بکر که تابی جوانی ما هجایم بخیراتی سر چاوا سر سراراتی هجایم تابی وقت بیشن دسته روزه امل ویدریم مثلا از دسته روزه ال ویدریم خودش ترازی از نوا جوانا گریام یا مگو حکه سیاست مدارک از سیاست مدارک کام چه خوازش پرش چه دخوازی وحنه یا راز از صابجم تشتی کمدیت جوان گنج دخوازن فستیوال و مهرجان بوی رنگی زیده تر ببن اویک هم جوانا جی خرابی دور دکه هم جوانا دشارز دکه هم جی مملکت وانو وقت بجن باجار وانجی وان کیف خوش دکه هجام بتجي زاروكي وان بوي باجاري زاروتيات دوي باجاري دابو تمازم الوي باجاري هيجي تربيدري دخورتيات دا دياربكر کا چوه بو انا هات چوه دبيني نا ايرو هيري پر د نا هر دم و هر دور د جي خدا به تعریف کرن ام بیشن 35 سال 40 سال بری وقتا کو ام جوان بن حوالی من و هگری من ایکو بمرا هاتن حیات هاتن شیانه دوی دمه ده مهرجانه و سابقانا تنه بون جز ساله ام بیشن جار که لسر چم هنکی مهرجان شید بون دما که بیستان دخارتاندم و وکیدن جی د بهار ده هنکی شایی شید بون لی آنا ایرو تشکی گلک جودا هیا ام جی پی گلک کف خوشن جبر که او مهرجان نا جوانا لبر هاتیه ایروات روسه روز ساز دبه هنگی لبر ام بیشن 30 سال 40 سال بره گلک پیشته چیه گلک پیشته چیه اوی باجاری گلک تشت حق کریه جبر چیه که گلک ازیت و گلک د ام بیشن د 15-20 سالی ده گلک ازیت دیتیه گلک برینو ایشی جرچه بونه اجا ایرو بوان مهرجانا و بوان امبیجن فعالیتا گلک هیویج مارا چه دبه جو خورته مارا جو امبیجن جوانه مارا و او هنکی لپشیا خو هم دبینن هم دنیرن اوان فاوكا اوان مهرجانا وقالك ان شاء الله خوشيه بينن او قالك هيفيه بدن خورتبه هجم طبي مثلا تبعصا وقت بيجن مهرجانك تقول مثلا د بهار دا دما چاندنيا مثلا هناك زويان دا راسته يعني وان هيجان حقيقه مرف جانا مرف قش بیراناکه یعنی دما کته بیران مروا مثلا من د شاهین بهار دا یعنی مباور ندگر کو او شاهی ورن او ام هر جمع جبر کو انرژی او در حقیقتا جدا دنا زانی جوانی د هندره خدا زانی کلوجانی زانی د نشاندن ایجاب به کلوجانیا جوانی مرو ناخوازه زانی تشته امبیجن شایی بقدن و مرو باور ناکه که کنگی ورن nasıl aynı sayı کنگی ورن
جا وی جاری ام بیجن هنکی ایرو چند رو لدیار بکر هنکی فعالیت جدا چه دبن گرک هنرمند گرک هنک زانی لیستیک گرک ایرو ام بیجن سروکو مارتی خاص کردن ویوره الفدري او بتوبي بالليزه او هنكي امبيجن الاستقباني النافدار يعني النافدار يعني مشهور مشهور النافدار وزير او بخا بليزم افاناقش ج باجاري دياربكر را تشني قالك ما بيريا وان كربو ما بيري كربو جبرشي وكاكم بيشتاكو دياربكر صالها قواصال دايك فرقريان ما بر ازيتي بر بيجن بدست ترور ده بدست PKK ده زاني باجار ما كرنكو خراب كن ناوا باجار زاني زكي باجار كevin ناف سوریه ده دور ده گلک تخریبات و گلک خرابون چه بون ایجا ایرو دم او دمه که ام برینی خود درمان بکن و که ام ایجا بهیوی بن و بباور بن جبو که اف باجار جنوبا جارک دن زانی رابه پیا و پشت هره و مامور به و آوا به و کسی کدوی باجار دنجی حملاتی می اوه درجی گلک دلال و عزیز و پرتوقیزه به و جوانه ما اوجی داخوازا وان اوه جبو استقبال خو جبو پیشی خو یک که تحصیلک هجا و باش زاني هبه و تحصيل اخو بكن زاني هرن اشتاد بستانه هرن بيجن زاني جها و علمي خو پشت بفن و یاد دویاجی بفن خوی کار استخدام لور زیاده بفن آبوری پیش فهره باجار آوا بفن او ایرو هدیه او هدیه باجاری گشی اوه هجه من تدي تباس کرد تگو به برینه مهر و هننا برینه متینه پیچاندنه دل درمان کرنه الحمدلله يعني دياربكر دمكو مره باست که باجارکی قدیمه وقت بیشن ام کانه بیشن کو دیار پیغمبرانه باجار صحابیانه لفدر اصلا دياربكر گله قومیات میر عشیرت آقا بگاتنه چونه لی دياربكر هر تم دی وقت بیشن باجارکی قدیمه باجارکی پیروز حقیقتا باجار قدیمه جبرچه نها قدر باجارا دجیوان ده بجیوان ته تعیین کردن بله جیوان چیه که زانی اندازگاری بله جغرافیا قدر باجارا تعیین دکه وكا يا دياربكر مثلا وكا دياربكر ده نيزي قرش داغيه او لسر چمه مزنه چمه دياربكر اجا دجيكي وساده کسی که امبیجن جروجلات درباس بن هرن روجاوا و کسی که روجاوا درباس بن هرن روجلات و کذا کسی که زانی جباکور بشنه باشور و جباشور بشنه باکور اوانا گش ریاوان گشا دیاربکر ده در و دور دیاربکر ده باجار دیاربکر ده دیگه هف يعني درباسوكا كجيتك اصلا درباسوكا راسته درباسوكا سرچم دیاربکر اجا در و دوره و ارض و اراضی دیاربکر جی وسا زانی بدبره دبراوی کلک ببرکته
کسی که لویدر لوی باجاری مقیم بونجی ده تاریخ ده تجاری برچینه مانه برچینه مانه جبر که محصوله وی دبراوی گلک زیده و برکته جی کی وسا جوی هاوی ده وسا دلاله وسا باشه و وسا يعني بركته هجام از بارم في بركتيه في دولمنديه ضايع انساني ماشي مثلا راست يعني هجام مش خرط جواز بشكل جوانم يعني عمري ما تقول يعني دي صاز شعبي جوانتي من خضرين ليه از جوانك وهات القاضي جوانك از كتم نوام وانا بديتكو از حق تنا اختيار بمجبركو رينتنا وان ديتنا وان ودنياي ويا منا وكيف دي انرجي وان وكيف خوشي وان يا بچك فرق بيه جا باجار دیاربکر جی عین وسا زندیه یعنی باجاره کی زندیه هر تم خنوب که خو پیش داد به جوان مجی 3-4% باجار کی بالباکه لباک تدا امبیجن تفگراوی او لباک وی باجاری 24 ساعت کم نابه بله جین و جیان 24 ساعت و سال 365 روز اف تفجر و اف لباک بردوام لدياربكر الحمد لله في هي في انرجي هي الحمد لله باجاري ماشي نفوسه ويجي جوانه يعني مرولد نره يعني وقت بيجي نفوسكم عرف دينا جمع بدو باجار زاروك تدفرنا الحمد لله زاروك انا الحمد لله خذ بركته خذ امين ان شاء الله طب زاروك هيجي من بيش الروج يعني قال جكر بيكمان مرولد نره كو مثلا اك بارتي حقا جبو جوانا ريكي ريفشونكي فكر مثلا دنگ جوانان وقت بيجي عمري وان داكت كو امكانو درفتن ين پرورده ين ايتمه گلک زیاده بود ایران مل دیاربکر ملیرن کو بصدان دبستان کالج مکتب جین کو حقیقتا ایکو خصوصیه تایبەتمەندیوان هنه وکرینه افتاب جبو چیه جبو گلجه کامه چون وی که دنرخینی جبو ام به نها شغل بنگهی د عالی دانی پروردبونه ده دور دا گلک شغل هاتن کرم یک جه انشاء و آوابونا سازبونا مکتب و دبستان و زاننگه ها یک جه ام بیجن عدد معلومه و ام بیجن اوانا زیده بورده و ایدنجی شغلی که ام بیجن پشتی دوان زانینگه ها و دبستان ها ده که جوان معزوم ببین بقدینن شغل جوان لازمه کار جو ایش جوان لازمه استخدام لازمه عالی وی جهتی جی گلک ام بیجن فعالیت هاتنه کرن گلک پروژه هاتنه زانی تأسیس کرن اوانا گش بسبب اف خورت و زاروک و جوان و دمه سبه ام بیجن 10 سال شونده 15 سال شونده ده پیشیامه ده پیشاراجه ده زانی اوانا که جیان وان جیانک چیتر به جیانک باشتر به و اف زاریه مجی زاروکه مجی و خورته مجی دولمند ببن و دوی باجاری ده که آوری پیشته هره دولمندی جی و پیشته ببن و پیشته هره جبر چه که ام چه امکانو ام بیجن امکانو تأسیس مهنه ام وانا ده ریا وان زارویا دا ام وان بدن شغلاندن و ام جه واردات ام جه پر ببه و زیده ببه هجام از پرسکا وصا طایبت ام بخوب خواده تصارو که تگنجی خورته ت شخصیت و کسایتکا وی باجده وی حرمی دو وقتا تدا
دما کوت گنج بو امکان در فما باسه ایتیم کر هنه پرورده کر چوا بو یعنی جبو خواندن به 1000 کیلومتر هم برنت کتنج دروایی ولد راست ایرو چوایت که مقایسه کاریش ایرو مالاتی چوا مقایسه پرت کر انا از ل باراوا حتم دنیا باراوا جوه داره جیکو از گنده من تپا باراوا جورو و داره 65 کیلومتره که آن د شغل ام بیجن ناگیجه ساعت که از کارم جور هرم یعنی گنده خو بله لگنده ما دبستان تنبو یا اولا هبو یا اول اوجی دو صنف بون ام بیجن صنف دویا و سسیا تجیکی دارو دنشتن نوا هفدو دابو یعنی نوا هفده بون و 4 و 5 به هفرا بون بله ایجاکو معو قدام مکتبا دویا دبستانا دویا دورت نبو دبیت درکت نای دروی گند گره از درکت ما دروی سال که من جی ندید که از هرم جبر که از خواب بگیرم مکتب که والله الله سال که پاشته دناوا د مابینا بسملو او تپا باراوا دشی پرت نبو جبر که پرت نبو جمع مزن مرف نکار بو در باس به جبر و نکار بو شونا بسمل 15 کیلومتر بو دوی دنبیده ایجا سال که من پشتی سال که از هاتم دیاربکر دور دی یوردا اوقافه دا از هاتم دوی دری به اوجی به امتحانه از کتبه یعنی ام گش کتنه امتحانه ایکو دی امتحانه دا درباس بون اوان گرتم دی یورده دا از مام ها yani yurt dışı bir imtihanı bu. Yurt dışı bir imtihanı bu. Yani ne got mesela fakir ya ciddi felaket ya o kilometre atı. Ne burada tışkı usatına bir imtihanı zani fakir gibi şu yani amgış imkanı me zaruke gunda bu imkanı me mahdud bun imkanı me mahdud bun liver haft sala min mektep xwan dve yurde da azmam او yurtji usa جیکی گلک پچوک باناجی هی او خانی کی دانی مدرسه کفناره هیجی دور دایه جیکی پچوک تا ام 8 زاروک دور دا ام رادزان صحبت نبو قرار فرت نبو زانی او زانی بتشکی کم کاربم خپه گرم بکن جیت نبود. یعنی اونا یورده. اف یورد بود. یا یورد اوقافه بود. لی ام گلک به خوشحال بون به زانی که خوش بون جبر چه جبر که مجی کی دیتی بود مسری خواسته بی مجی کی زانی سری خواسته جی کی که ایواره زانی متلک بود ام دكتنا ويا متري رادزان يعني ايكو سرس بيجي ام رادبون دشون دبستان اخو ايكو فينت ديت ايكو فيا اف امكان بدسته وان ندكت شي هبون اما كو امتحان زاني درباس ندكرن نكاربون تكتنا ويورده كو سال كي مرف د صنفه خدا بمعناجي مرف جورده درد خست صنفه خوشي گرك ام نه ام زاني ام نمارا بله ام نمارا اجا امكان نوي چاغي اي دمي او اي دمي از ددم برهف الحمد لله كو ايرو گلك جبو ام بيجن خواندوانا جبو خواندوانا گلك ايرو امكان هنا بيوردا بأمبيجن ببورصة بجيماني بأمبيجن بقلك هوا قلك إمكان هنا دبستان يرو الهردري هنا ريل هرجي هي يرو أمبيجن قلك سبي وزاروك هنا لوي قندك أزدمام زاني واسطة حكومتي زاني
که حکومت زانی تعیین دکه بوان واسطه دشن ام بیشن قضای و تینی ایرو لوی بلده لیسجی ایرو هیا لوی بلده که ام بیشن وقتا دمک و زارو بوم دور دا orta mektep tine bu. Naha lise heye. Naha lur lise heye. İca imkan elhamdülillah gelek peşte çune. Qim dike na iroji qim nake. Em lazım dike em peştir har. Peştir har. Ev zaruku ev sebi heyecane. O azize berdilemene em duxazın ku beter چه امکان هبه چه راحتی هبه زانی که اویا بدن جوارم تأسیس بکن و اوجی سرکفتنه دناو شرط و شروط خوشتر و باشتر زانی سرکفتنه ببینن و جبو ولات خو و جبو ام بیشن مروی خو جبو همولاتی خو زانی اوجی شغل باش و قنج بکن و د اوغرا وی ولاتی ده دو اوغرا وی باجاری ده دو اوغرا وی زانی ام بیشن وان منا ده وان وی قومی ده زانی که خدمت و کار شغل باش بکن. هجه من مالتا و بجبو و خبردان و وقت بيجي انكدوتا سرپی هاتیه یا صمیمی هجه طبعا يعني دمكو مرف باسا ديروكت که یا كفت که يعني وقت حسرتك هي ومرف بيجي جوان روجين حسرت را يعني مرف خوزيه خو وان صالاتينه گنجي کو ايسال ايكول فيدرينه مبوانا خبردا مگو دیاته و باوته مجوانا پرسی مگو خجوارا دبیجن یا خوازی اوان روجین بره بهاتنا گود بيجن مگو مت خوازم بچن وان روجین کفن یک کسک جمرانه گوته از خوازم ارم جبرکو به امکانی بجی کسین وهنگه يعني جبركو خوازيا خو بيتنا حسرت جي هي خوازيا خو بيتنا لي جوان زانن بري بي امكان بو زانن بري خلايي هبو زانن بري زك برچيبون هبو اوجي زان انا دبينن درفتي امكان اوجي دبينن مجوانا قوم بقو في فستيفال وشوا دبينن قلنا توايكه دبيجن ام خوازن فستيفال بفيرنجي زيده ببن خلاص جوانه ما حقيقه هشمندي وان جنها بزان دبيجن برا دیاربکر یا ما برا به شر و پفچون نه ناسینه اف در خوش آزادی اف در درکا به همپای سر یه جنته وک جنته که سر یه دنیای چه هجه من معلومه ایرو سرکومار جای وره دیاربکر یعنی از دستکا سروک جی از باش ببینم جبو دیاربکر جی ایرو ته او پیشبرکش بلیزه سروک هرتم بحثات شکت که هجه من دبیجه کسی که به سپور را علاقه در ببه جی خرابیه جی پیسیتیه دور دبه ام وی کیش باش سانه تو چه واد بینی علاقه و سپور هيا تنقلو رقم السپور وی هاوی هيا یا جی گنجتیات ده هم تنم يعني وكا هر کسی از جی علاقه به هيا ل ازل استقبانم ام بيجن فوتبال ما ل ازل هسپس وارد ایروجی یعنی بدن مجی دکرده از فرصتی ببینم از حسب واردم به دل جیا به جیکی جی زانی د اراضی ده ام بیشن 30-40 کیلومتر 50-60 کیلومتر ام زانی دشم و یادن جی د اوکیدا هنگل بله زانی د مانجه ده دور داجی به هوا کتنجی اصل هسپه سوار بود یعنی سپار همجی سوار بونه هسپایه یک و یادنجی از صوباریت کن طبعا صوباریت کن صوباریت تدید جمعه و دیجله هی البر چمه دیاربکر البر چمه دیاربکر حاف مدنه جبر وی هاوی از زانی بچو کانتیا خدا از این صوباری بوم
و آنا جی تکرد زانی گرد بحری دا گرد چم دا گرد ام بیشن دجی کی دا حوزه دا لکوی داری از ببینم از صوباری دکم یعنی اف یعنی سپور جبو بدنا انسان جی گلک تشکی ام بیشن شغل قنجه جبو صحت عمره و جبو لاشه مرف بدنا مرف زاني راحت به و اف راحت یا خوشی زاني بردوام که به هر هاوی سپور کی جه چه جهته وی لازم دیگه کو بکه بیشن که هنه شو بازدانه کسانه جو فوتباله کسانه جو والیباله کسانه جو امبیشن جو باسکتباله کسانه جو پینگ پونگه کسانه وکامن جو سواریه و سواریه یا جو سواری یا جو سواری زانی حزدکن ایجا معرف جو چه حزدک کیف معرف جو شراطه معرف دو کرده زانی امبیشن بدن معرف استعداد آوی قابلیت آوی لزر چیه معرف وی زاني ويش شغلي بك او شي قال لك كان جاتش كيفاش جامد هناك ازلاقي وان هاتم مثلا لبر بحرين مثلا بحر سبينياج الاجينا الهرم اجينا بيجات شكودري از مثلا از بحري از ملوانيتكم بيجات شكودري از ماش دياربكر يا دياربكر قد بيجا بحريه يا بيجا دياربكر جنته ما جمكي ما هي سمع دياربكر شخوت وري ويدك او كسي يكون بحري دا خويني صوباريه كرنا او دور دا بخنقن شويه يعني جبركو حقيقه ملوانی صوباریا که صوباریا چم ج صوباریا ام بیشن بحری هنکی اکتره ام بیشن چه هنکی زورتره جبر چه آوا شور آوا بحری معلوم شوره آوا شور مرف در دخه سراوی بدن سبکشی اوجی مرف لبر آوه انسان لبر آوه سفکه ل آوا شیرین آوا چم زانی گرانه مرف دکشینه مرف دکشینه ایجا پیل آوه جی ام بیجن چم شیپ و پیل زانی چم دا اوکی جه بحره هنکی زورتره یا نای گوتن که بحر پر مزنه معلومه و پر کوره و پر اوکه جاد بحره ده ام بیشن ده کلک آوی ده سا اقدبن دور ده صوباری دکن جا خود تعالی کیک و صوباری جدکه گرد چم ده گرد بحره ده خود تعالی وان محافظه بکه هر سال هاوینه ام زانی وسا حوادث سادسینن که یاد بحری ده یاد چنده یاد هنگ جیدن ده دعوا ده هنگ خورت و ام بیشن صبی زاروک و یا گیشتی زانی دخنقن خود تعالی حفظه گشا بکه آمین انشالله گشا محافظه بکه انشالله هجه من ایرو هم لقادا گنجانه جوانانه مهریجانه فستیوالا جوانانه اما کسی که لدروی ولتن لدروی دیاربکرن اما جن باجار مجبور بجه نالمه تماشا کرد جوان ما هکه دیو باوی وان جبو جوانا جبو گلجه خو پیش روزا خو وک شخصیت که وک کسایت که پیش نیاز انت چنه یعنی هم جبو دیو باوا öneriye چنه و جبو گنجه ما مرد چت کار جبو وان بجه نه ده عصر خدا زانی جين وحياة جيان وحياة أصله مرف قدر وقيمة جيان أخو حياة أخو بزامبه و جدر و دوري خو جوالات و أمبيجن هوال و هوغري خو و جمالبات أخو حزم كده ده أصل حياتي ده حس كرن هي
سری هر تشتی سری هر تشتی یعنی که به عربی دبن محبت حس کرن بله او حس کرن هبه مرف قدر و قیمت خوشی تزانه و قدر و قیمت هوال خوشی تزانه مرف قدر و قیمت خو هوال خو و مالبات خو تزانه به او مورال وسا قوات كي دا مرف كبوي قواتي دا جيانا مدى دا حياة مدى دا شغل وكاري مدى ام بيجن دا خواندوانيا مدى چه مشكلات هنا كود جيجا مرف مرحتي ذاني وان در باست بله يك جاف حس كرن سری هر تشتی مگو سری هر تشتی براتی و آشتی جی بحس کردن ممکنه ساعت خوش به هفو و گریداینه به هفران جبو حکومتا جبو دولتا تشکی هي لازمه حکومت و دولت جبو اهل خو جبو همولاتی خو جبو شغل وان جبو زاروك وان دبستانا او شغل بنگهی آوا بکن استخدام چیکن استخدام يعني كو ام بيجن خورتك هيشت زاننگه معزوم بو قدانت دبستانه هو قدانت جر شغل لازم نفسه بله بيقوم بشغل چه نابه يعني تشكي شي نابه او شغل وكاكو اغلب تي فكر كرن ام بيجن نجبو ام بيجن هرايا نجبو اجرت كيه ده تبعي انسان ده ده تبعي انسان ده تشتكي هي خدت تعالى تشكي خلق كريه خدت تعالى قابليات خصية زاني هندري انسان انسان چه قابليته وهي چه هنري وهي بچه زانایه دخوازه کوی شغلی اوی بده نشاندان اوی تخ فعالیاته اوی زانی نشان بده و ام بیشن اثر که در خورته و بده جبو فایده که گل و عالم جه استفاده بکن جه انسان را شغل و کار جبر في احتياجي لازمه يعني دولت تو حكومات لازمه كو فان شغله بجيبينه فان يشابكه اجا وكامن ج هيفيا من ج برايا من ج خشكي من ج همالاتي من وج جوانا زاني تجاري چاوی خو جو مشکلاتا چاوی ببرنه ترس از ده حياتا خود جي نفسي مجي نفسام جي و ده حياتا هوالو هوگري مدجي از گلك مثالات زانم زاني گلك مثالات زانم بمشكلات مادي تجاري نقاره پیشیا مرف ببره نه ممکنه لی تشتکی پیشیا مرف دبره که مرف جخواه و جهوالی خو و جدر و دوری خو مرف جوان حس نکه او مورال بمرف را تنبه او عهد و قرار که مرف را تنبه مرف درس خود ده زاننگه هذا ده دبستان هذا ام بيجن دي امتحان هذا نممكن امر موفق ساعتها خوش جاي بالشكل كي موفق بيجي بله ده حياته ده مشكلات تجاري بيشيا برنامج
هجام قوتنا كجالك خوش الدبيه كده تقولتنكو مرن ناوكو مرب بمرة مرن ناوكو هيفيه مروا راسا او وقت بيجن دهندري مروا دا اوي حياتي دهندري مروا دا وي حسكرني بقده وهنجي مرف دمره از بارم قوتنا تجي سر راست كبيه كيش راسا مالا تاوا به هجاي ياوش بيش ترازي به گله سپاس بخير به سرچاوين سرسري مهرجان جي بخير به ان شاء الله جبو ولا على گلك مهرجان مينا ويا وفانا زاني بك نصيب ان شاء الله جوي باجار دلال وعزيز راه سرچاوي مراتي سرسري مراتي مالا تاوا به هجاي طبعا شوال نيجا طبي المهرجان القاده گلك ستاند هنا گلك وبجن جوان ب انرژیا خو هر وها گلک درama داویجن لفستیوال هم گریان لمهرجان هم گریان بکا چه کته بر کامرای ما چدی براور سر اکرانه درادی ساملوی دری لگل میوان خوابیم مرحبا گشلر مرحبا شورا چوان نیام باشه ناویته صالح ناویته فرات يوسف ونحوالي هفدو مكتبنا نوصا اين تجي مكتبي؟ kaçıncı sınıf? 11 yazda Cakun ya 12 aha çima tutsa torpiliye vina te peşevan dest peki bana geç başlamış kire Camu çitkin genç çitkin Diyarbakır ma gerin mudgarin çitkin mesela vakti xo falan uçava dar bastkin lan boş vakti boş çitkin kısa garin internet و فلان بيبان وشوه تلفون انستغرام فيسبوك فلان بيبان وتكفيني نوصا مكتب خلاص ببه ام بيجن لسه خلاص بو خوازي في چه خوازي في چه يعني دكتور افوكات öğretmen beden öğretmeni kija spor etki tırmanış dağcıydı maşallah dağcıcı acayip yani ha inşallah te bugişi maksadu mirazi koy inşallah te az polis inşallah tecrübe valla az nizanı ta karar ne da öyle valla de kam karar ki jarabedin çenabe bra veçi bra imam vet tevi mala çoğu fatiha falan mimat karib khini fatiha karib ana nasıl malatya tepçeke Malatya tepçeke Malatya. İmamlığın var mı biraz? Biraz var. Are. Fatiha ki cmara khuyna dedi. Kavara. Alif. Hani tecvid ki khuyna. Na. İmamlık senem. İmamlığı ne khwasi? İmamlığı ne khwasi? Fehmi yumkin şekidine. Çiye mesela am tebke sporcu öğretmen çava ejbute? Ula azmin nabi öğretmen. Tevi sunucu çava Sunucu? He? Valla hoş. Kavara. ورا كده كامل ورا اشترى راكب ميكروفوني ابات مش سنجي merhaba Nasıl konuş bu nasıl şey olmaz كنت في سنجي دبيت اكران TRT كردي دبيت تماشا بكي دبيت هناك پیشکشوانا تماشا بكي مسا كردي بخير بو ابجا چه بو گرامه یا لفستیوال و مهرجان جوانا دوام دکه لبرستان دا ترتین هم بگمان لودر جوان هر واهنه وای کاور مرحبا جورا و جوانن و چی دکن کاگشتر ناویته صبری ناویته برقند شمس برات ناوی معصیه گدی جا چی کنی می‌داری gençler شو فستیوال باشه گله خوشه بر باشه خاطر ایلمی همجه بریم مثلا وزي ان زياده كيجا ستاندي وحسك ولا ما تروح بقص مثلا وشون هات ستاندات ترى كرديه امات فستیوال وسا چاوانه مثلا كيفاوتي باشه ولا جبو گنجه ما بری باشه يعني تخوازي مثلا فستیوال اره بری رو خوازن يعني مثلا از باورم ایرو وش مكتبي هاتن صح انك درسي وجي ون اراضي ون لو ما كيف هو شيء ولا ام دغازن کی برا
شهرime tişti haş vere tişti baş vere. Hay malata ava. Navete? Navime şoraşe. Tu bu sporla alakadar bu. Ez sporla alakadar. Şura alakadar bu. Ez fitness, çim fitness. Fitness. Hey. Şka okey خدر خه. ملت از. Aji daram şudoy. خدر ملي خدر خه. شكا ملي خه. ملت شكا. بس اشياء فيتنس شكا ببنيرن. Ya fitness abi. Tuna tuna. اوصب نشانه قمره ده ها. ay. Aji daram şudoy. Aynen خود صحبتها جاي حقها خوشه لفيدري كابس از شيء بيشم كسك خريب هي لفيدري مثلا لا دياربكر دياربكر قربان دياربكر اجا عزرو ما عزرو ايه عندي كارد بس شكي حزرو مشهوره بس كراوي ام كراوي انت دزنا كرا انا كر مشهورن ميراتو حقا جي يا مازني ما كر دزاندنا ايجاتيه سر ما اديه جبو ما بس اصلا دزيوه مشهورن ايه دزيوه مشهوره لكن كلمتنا ابو مكان خلق دزا ما برا خليت كلمه دبر ايجادات مكان وجوان فروش انا تكردزيه ايه وكور قمر كابده افينا باران دزي حزرو هي دزي كرايه ما ما بقاش هاش خويب واسقولم قول عقل يان ولا لي دشتو زوزان دقر يام ولا لي زاشغي تبوم خاين ورا لي ورا لي خاين وزاشغي تبوم كتشي ورا لي ورالي خايني وزم الله خوش بير باركم ورالي باربكم تجبير ناكم ورالي سرترا كسي حزنكم ظالم ورالي ورالي خايني سرترا كسي حزنكم كتشي ورالي ورالي ببغسي شكريا لهمان ما شكريا دلالا دلي مشكريا أبا سريكانيا لهمان ما شكريا دلالا دلي مشكريا شكريا لهمان ما شكريا دلالا دلي مشكريا أبا سريكانيا لهمان ما شكريا Aklım başındayım 21 yaşındayım 21 yaştan beri bir yarın peşindeyim Aklım başındayım 21 yaşındayım 21 yaştan beri bir yarın peşindeyim Güle güle gül hanım gel otur benim canım Ellerine derse desin sensin benim tek canım Ay güle güle gülamın tüber mal ya malamın Ay güle güle gülamın türhe canımın بله تماشاوان نهجا جوانا املقادا جوانانا لمهرجانو فستیوالا جوانانا طبيب في فستیوال حقیقتا روحی جوانا درخستیه هوله چوا درخستیه هوله جبرکو جوان تنفه داره لستاندن به تایبتش ین ترته
Ya enerjiye xoda veje. Ço enerjiye xoda veje. Jber kol vedere karakterin yen TRT beguman hene. Ço karakterin TRT hene ko reze filme ke ez bawarım hemû kes li ser ekranên TRT hûnî baş sanın reze filma çeçe goçe Ertuğrul. Yani Ertuğrul. Ca dahab kesene Kavarın. Aha. Vallahi ne zatım Cemal. Karakterin Ertuğrul vedere liber civanana her wa tamaşavan heja. Jibuko danatsina TRT her wa were kirni. Kazme destivi de nizam sereme ne ama nana inşallah sereme. Başımıza vurma da şu kazmayı. Estağfurullah. Türker cemmine o her vaha Goncal cemmine Türker serekran TRT münasıkın le Ertuğrul her vaha komutanı ki Selçukiyeci Goncacı evci hanımeka obaye. O nasıkın olsa kesekol Ertuğrul serkin. Tabi Türker şöyle diyelim. Şimdi hakikaten Ertuğrul bir başyapıt. Muazzam güzelliğinde ve artık dünyaya açıldık yani. Evet. Şimdi sen de burada Diyarbakır'a geldin buraya. Böyle cengaver gibi zaten maşallahın var. Eyvallah. Fragman da yayınlandı. Dün akşam TRT'de 21'de yayınlandı. Beklenen fragman. Bu sezon önceki sezonlardan daha reytingi bol bir sezon olacak diye umuyoruz. Çünkü aksiyonunu biliyoruz. Beklediğine değecek diyorum bütün seyircilerimizin. Bu arada buradayız Diyarbakır'da. Gençlerle beraberiz. İlgi çok yoğun. İlk defa mı geldin buraya? Diyarbakır'a. Diyarbakır'a ilk defa geldim ama tabii bölgeyi gördün? çok güzel, muazzam. Gençler özellikle çok yoğun ilgi gösterdiler. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. İyi ki de gelmişiz. Tekrar gelmek istiyoruz. Eyvallah. Yine gençlerle birlikte olmak burada buluşmak istiyoruz. Eyvallah. Tamaşavanca tabi Türker ev caraya kemin hatiye vakbejin Diyarbakır'ı. Caraya kemin hatiye Diyarbakır'ı tabi hacic Diyarbakır'ı kiriye. Türker bir şov yapabiliyor musun ya? Yani beni kesme de. Şöyle yapalım. Yani Gonca Hanım'la bir kılıç yapabiliriz isterseniz. Gonca ya narindir. O öyle bakmayın o. Anadolu'daki Türk kadını gibi sağlamdır yani öyle kılıç kullanır. Hadi bakalım. Gonca Hanım kılıçlar alalım mı? Hadi kılıç oynayabi. Tamam şavanca tabi li vakbejin liqadi standa TRT'ne tamam şavanca karakterin yen reze film Ertuğrul jilvedir kene. Vakit mesela bırakeme Türker evci caraya kemin hatiye vederi. Ya şunu merak ettim. Gençler nasıl böyle. Şimdi ben seni zor buraya çektik. Fotoğraflardan bir hal oldun. Şimdi ben de güneşten benim gözlerim gitti. Senin de flashlar gitti galiba. Nasıl ilgi? Gençlerin özellikle. İlgi çok güzel. Onlar için tabii ki yorulacağız. Buna değer. Filmlerimizin yani TRT'nin diğer filmlerine de gerek Abdülhamit gerekse Kutulamare bunlara da yakından takip ediyorlar ve bütün replikleriyle beraber biliyorlar. En beklenen Diriliş Ertuğrul'un fragmanıydı. Ne zaman yayınlanacaktı? Dün yapımcımız Mehmet Bozdağ kendi sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Dediğim gibi yani reytingi bol yüksek bir sezon bizi bekliyor. İnşallah. İnşallah reytingce ve çevirmiş. Belki Ertuğrul herkes li bende bu. Yani bejin haskiriyen Ertuğrul li bende bu. Ko evekinge desbevke. Kam henek şu evekçe bakın ya. Gonca. Ve ne vedere. Beka ki barxa. Ki berane. Am çekiyor xal hevdur. Rabbena mı Gonca? Öknekin. Ya Allah. Kat finab demin. Şunu size vereyim. Oh. Tamam. Geniş bir alana ihtiyacımız var. Şöyle geçebiliriz. Vere viyali abi, vere viyali. Zuvara. خوشا نفسا يا والله هما فينال جمع به از هي الفيدر شخص فوتوغرافا مرام بكشينه هي ور بكا ارتورول خباتكارن ارتورولي لیستیکوانن کا سردار خویدی کا بزفرینه براک عزیز ده الله کاورن کرم کی Woohoo!
هاي الساعة تخش يا ها روتو شو وقت كنت بيتيش كي شو وقت كنت برد من bana tamam abi gele hoş bu ders hoş Goncan teşekkür ettim Cem sağ olasın işte usalın ha eberi usabın yani ruhu enerjiye kavan hebu hanım be her şey be evci خالبر وی جنگاوری گرد دست خوش مالت هوا به دکاورن ام هرن ستانتا ترته لستانتا ترته بکا چه tabi TRT کردی جویده یا لستانتا ترته زیاده تری ستانتا که کو merak pıray meraka çi meraka TRT çocuk kaver verir stanta TRT çocuk enel verir ya zaruk hatın eve deri usa kefa vante icat verir interaktif listika interaktif şehir vadleyizin ve listika interaktif de şehir vadleyizin le az usa bejim oy kaver Timidimini adın ne? Sarya. Ne? Sarya. Niye geldin buraya? Niye geldin? Oynayacağım. Kim var orada oynuyor? Çocuklar mı var? Hangi o çocukların karakterleri adı ne? Adı hangisi? Mesela sen orada kimi tanıyorsun? Tanımıyorum birisini. Yo mesela şeyleri Rafadan Tayfa'yı biliyor musun? Biliyorum. Niloya'yı biliyor musun? Biliyorum. O Niloya'nın bir tane şeyi var. Bir tane kaplumbağa. Biliyor musun kaplumbağayı? Adı neydi? Tospik. Aferin canım. Tamaşalar tabi stanta TRT ve guman yani vakt bejin zaruka hakikaten alakaya kavamazın şey Sarıya Cati verir ko vakt bejin listika TRT çocuk hep bize. Oylu. Aferin işte. Cekaver. Tamaşalar neca. Stanta TRT ve guman alakaya kamazın da hatta desteku tav derke çubu. Afrika maçı. Hatta ko vakt bejin desteği TRT da heye ko bir derece danasına kanala cihar vadıke. Danasına kanala çava çberku kesin ko merak dikin TRT beka çavaya. Merak dikin beka TRT'de çite çeheye xabatkari wankine xaza jinizlik ve nazbikin ev imkanu derfetçi iro o her vası beji liqada kent meydaniye hazır o amadeye libedere kesin ko bu xazet karin verin ve xade. Çamanam ben verin stanta TRT kurdiye. Mızavrin var. Listanta TRT tabi radyo her vahel vede xabatkari mehene TRT Word heyel vederi o her vaha TRT kurdiye heyel vederi. Yo libine ayran mevan perwerna bine libenda zarukane ekese ko bxaza vederi vederi broşüre mehene her vaha tabi kesin ko vere veder ki mesela nişanı yaptım. Evi vakt bejin dergiya ya TRT çocuk ejiyem diyariye wandikin Cawarin stanta TRT Kurdiye werin veder ki diyariye bidin ve em hevdu nas bikin diveder me hatta sbeji evar ejem elvedere be ica kam harin meyvanên xwe jwara go meyvanê me cur bicur meyvanê min hene deheb hunermendên ku destkariye çêdikin xebat wek bejin karê hunerê diya destdatkin ez yarim cemwan kawerin li benda min li qadê cîka me weşan bikin ka kerem kin werin em herin wê derkê tabi temaşawan neca enerjiya ciwanan enerjiya wek bejin ya qadê merhaba jora hakikaten zêde ca li vê derkê malum e stand gelek hene ca van standa jî temaşawan hêja tabi xebatkar hene wek bejin kesên ku çalakiya wan kesên ku li vê derê enerjiya destkariyê dikin hene elbet tabi mamosteyê me jî hene mamosteyê me hene ji min meşhûrtirin heyra ew bi sedan kesana fotoğrafa her wa dikişîne ka ez vê mikrofona bixîme Mamosteyê te bixêr hatî serçavar hatî at karî were avê derkê mamosteyê serçavêm serserêm re hatî tabi dema ku mere basa huner etke gelek qadên cur bicur her wat kevin bîra merva mesela mînak ew ku karên destkariye karên wek bêjin bi desta têne çêkirine yani xurtku pirtikên yên xanima ca vê xurtku pirtikê xaniman elhamdülillah me zilama îdî me go hop bisekirin me destanî serê mamoste Hamdullah o wek bêjin mamoste Süleyman Güneş her du evdura çêdikin rast e mamoste çîf serçavêm ratî serserêm ratî mala hêjeyê min te
لأنقرة نسكر تاتوي فستيفال مهرجاني راسته اوان پتکا اوان بابکا هر وا چیت کر راسته نظام گلو تا کردی تا چی ناولی دانیه پتک تا گوتی پتک اره یان پتکی پامبو یان پتکین پامبو یا یه سرامیک یان سرامیک اره یا هر تش چیروکا کوی هيا راسته ما نوصا راسته هر تش تك چیروکا البته دسپیکرنا ته ویا چیروکا تجي هيا راسته چه دسپیکر براستیل دمك الاسطنبول دشخولیم لسر خالیه مخالی تعمیر کردن اجي جمملكته قزافستكم جباتماني هستكم دمك وهات ما باتماني لسر خالیه ما دکان وکر بله جبری و کیفامش کهونه شو پارت جباکر ارتش خالیه کهون رته من ده هوی مجلی استانبول هجات ده هوی دبت کانمه دجی انسانی کوچر یه خبرکار در باست بون جیانا و جمره یعنی تشتکی خریب دهات تمام اباتمانی مه لباتمانی مزم بومه ل کاری بری کاری گنده زاف جمره خریب دهات میجی بو قنچکی شرقی دپتک چکرن نورمالده از ترزی بوم گاویم دست بکر برایم خم و خیتان گوت افچیت پیوی مگوت کفامش کهونه شو پارته کفامش هرما بری رته مثلا جهرمه کو کهونه شو پلی زافن ته براستی کوچر جد جانمه ده اون زانه زاف انسانی سرکفتینه اجی یعنی کوچری نه کوچرم خودی کوچر بمالی çünkü kefam جارته وگا جانمه ده جی دینام لی مثلا جلو برگه خو بریل خودکن دچن دشخولن yani gelek jara keyfoş dibim merivl ve de medrene insan gelek cilu berge ve de geçmiş bune jüye ali ve insani beri yani hani cili herama mesela beri mesela kevnin ya mesela muhafazakarın kefam cili usarati من دبه پتک چکرن جبو کنچک شرقی وسام دست بکر yani ten çirokate yani nek ev bu kote zaruke khoraşeki na ev bu kote hem merakate eri hem bu kote koncike bu koncike tecrübe eri وسا دست بکر هیچم طبعا معلومه مرف ایدی تکنولوژیکت نواجیانم راسته yani مرف دبینه لچارشیه لسوکه لبازارا وسا ببکو پتکو تشتن لپلیستوکن زاروکا هنه راسته تکنولوژیک جی راسته بینا وانجی خوشه تیپا وانجی خوشه راسته لی وقت بجن كيفنا شوبك طعماوي تاتنا ياش ام بجن جبركو كاس تشتين بدستات شكرني دغرا ويجي زرتره راسته اف يك جي تاتنا راسته جات وك ام بجن شخصيات وك تو براي خو تخول قادك وصا خصيكو يعني اندستريه كمازل بشته يعني البلديه بجا بسكنه تشوتكي اف نابل دجمني هر واكارتجي براستی جنبه جواکی جوی علی تاثیر الوابکه امجی دماکو امتن دچنه مهرجانا فستیوالا وا گلک جار مالواتن زاروکتن ام لسری خبر ددن امجی لی کولینت کن جمه به گاوی کو مثلا خورت ورنه بامه ام باسا چاندا بریب کن ام باسا چاندا بریب کن اوجی کیف خوش دبن امجی کیف خوش دبن براستی مگوکه کتر بیجی حسین بی از پیاسای درنم ولاتم ولاته کی زاف یعنی زنگینه ل 2006 ام یکمین هاتن حواله کی چینلی لانقره الاتاتürk kültür merkezi gote und بیجن مالی چینی نباشن اون ناحل برینن کون بحل برینن امناین براستی ام تنبلن gelek insan mesela لسر yani çopa çop beji qışkeke baraday beji ki her tişt xodetala nimet jmarşange qadri her tişti heye le insan liber çave xod nefsa xodet wi mesela tiştek xodetala daye piçuktke emji em bejin jibu xorte me zarke me malbate me çanda xozan bin لسر huner em çande dedine naskirin em basa cilu berge beretkin droje de انسانی موبری شو تنگایی کشاندنه چکرنه روزه انباسا وید کن انسانی مجیوات شتا کو هنی د چاندا خود دیتنه
hani bitirkit benim bizi sahipleniyorlar. Emci keyif hoş dibin. Çandu hünerame hakikaten gavik ve merv serip sakne gelek medeniyet Mezopotamya dünyaya katiye em dinava medeniyette ke mazın dene gerek em li xwedî derin. Beli. Rast. Alaka çava ya. Alaka mesela dedi ciwanê me dedi yani işte Kevin mervz yani dve vek projeyeka mezin be yani devlet, bajar, navçe, malbat dve ve proje her wa bimeşine. Ji bo ku merv qîmet bide vek bejin paşa roja xwe yani vek bejin dîroka xwe û hunera xwe projeyek be dve yani herkes dve destê xwe bide milê hevdû. Rast e. Alaka ciwana çava li festivalê ji bo ku tejî li saz vekirî her wa. Sayın Bey ez dîna xwedimê genç tên her yekê herkes bu mesela yönetmen, televizyoncu, spiker, telefon, akıllı telefon desteği vadene دوی قاصده برنامه زندی او خود چید کن اف تشتکی باشه لی تشتکی خرابه جی گلک جارا یکو مثلا کو چاندا خو هست کن جو هنر هست کن تین تشتی ناینه بیراج جمت پرسن امجی کیف خوش دبن وکا کو تبجی حسین بک مثلا امجی جواهینی تشتاد بن او جی مهینی تشتاد بن باسا کالکی پیرکه خود کن باسا جیانا برید کن امجی باسا تکوشینا جیان etkin yani jiberku em basa beretkin ye kef hoş dibin yeji do belki ودي تسين بق اجلو بري جلو برگه هرم الخوتكم بكيف واشق الخوتكم لتايرو تجري modern خكري براسي nevanime evren gerek em atölye çalışması bkim be zarukare miji çkaki jibuku rahat bim Gencek hat gote evçiye teçmal fakriyam gote cilette teçmal fakriyam gote kalkeme pirkeme vacila fakriyam eri em dua cilada rahatın yani gelek cara em dina xodini mesela genç piçkeki televizyoneci mesela bername cibuj yani zat işteki başe le gelek bername hene xwarine nizam çiket işte baradayid bejin genceme bua mesela piçkeki وككو رياوا شاش به امجي ام بجنه قاوي كو جنجا حتى نبامه هنا كان وك انساني بير دفكرن ام كيف فاش دبن يعني تمام جنجن زاروك ام كيف فاش دبن حقيقه مر اجي مثلا لقاضي لاقي وان هاتم لاقي جوانا يعني مبوانا خبر دا تقول ابي تقول يعني تقول ابي مني تقول مظني مني يا مقو یکی سه سالی بود. یا مگو تو من گفتن تشکریم بوی. که کو از وان گفتن جدیا خوش باوی خویم. یعنی اصلا دیو باف پرورده eğitim hakikaten mühime. Yani az her tim beye ked bejim. Yani bari ser دیو باوا ne tane de vak bejim qade am bejim diloke mer zanbe de perverde da de tişte ko merwan muhafaza bke tişte xrab. Yani bari de baba elbet mazne. Hecem cezi beye ked bejim. Malumete lebatmane بطمان الحمد لله دياربكر مصلحتك دوري دياربكر لبطمان يجي كيفنا شوبك عادتك ايه بريها بو لدياربكر جابو باجار ما جابو بتكنولوجيا را بجيان را البت جوهرتن شد في راسي ام نكارن بكره في راسي ام نكارن بدن سكناندن جيان انجا ام تكارن ام محافظه بك يعني ام وي لوكاليزي اخو تشتي كل وي دري ام محافظه افيناج تمام تجي نونرك يعني تمثيلجيه كي ويكي تيكوشين تدي دما كوت البيش خو بنري راستا حق قصه تيكوشين كريه تاني حتى بدري فشي قزانج كر براستي ايسال نزيكي دهجا چومه ادبيجم هر تش نه پره اري تمام پره خود تعالی نصیب مرف چه بدشینه چند روز بریم به سروک کمالیا دستکاری مجی مجواکی توپلانتی کر بله هنه والیم سقطی خدا زمان دن بیجن و 20 سالیه دنوا وی işi deme sıkıntıya kişan diye باور نکم کسی که کشان لی الله الله حس کرده خود تعالی دلیم ده هیچ نای برچاویم از گاوی کو انسانی که نو ناسب کم بر خبر بدم گاوی کو باسا sıkıntıya خوب که ادبیجم sıkıntıyım çine ki yani sıkıntı her tiş ne pereye ku meriv jibu walate xwe jibu insani xwe yani heft herem jibu min ayniye ejbatmani min dest bekir gelek insan vejet te ki küçük te denge xwe dünyayı
خست اون جزان نشاهد نشسين بك gerek cara belki vel min Ankara vadera ditke yani ez ke faştım ez kard destemi de tane bu karemin sezonluk bu gave ku mikriya fane da mıskıntı dikşan ye ku beri ku dest vi işi kirna mesela insana mnaskir etçime pazarı min va destkariya da frod insani ku haneke ku mjid kirna hebun le vega gave mitbin em debejin em kuvet serbilindin un serkeftine kefameti her insan insani vegal dorame vega un bernama zindi tamaşet şey peşkeştikin yani insaniyet matbaka ve de gelekin yani insan sadece vekare edbine unzanın yani gave meriv le kolim kel serip sekne sıkıntı ne tiştekin هجامن تشتكي ما فهم كير أبي كاري أري قوتك يداته راسته أبي كاري تزدا زانينكو يا درت هنا درت دمز أري راسته لأو درت ربي عالم ده مرفا راسته شبوكو مرف ببيش راسته يعني حقص كاس اشترى قوتركو يا عيبة شرمة عيرة كارشية افشترى تبون قامشية كاس باورن براستيج نجم بخبردانه ببرم لقاوي دمات شوم مكتبي ماموستیم به ونیا زانبون که از ونیا خوش چتکم هنگی من کشف کربون هنگی زاروکی حوالی من شخصی رپورتاج ممرد کرن ادگوت حمدالله بی işte kinge sergiyat çepe ve galvi roje drenim mesela gelek hatta ve roje neziki şes röportaj mıra bune gelek ajin nizanım takip nakim mesela diçime mihricane ke gazete bimra röportaj ken ez bevi yani ez hoşbir nakim ez insaniyet de 20 sal beri çuabım ve gacusame ev jimra de minayek mesela edbejim ez evde xodiyet alame xodiyet ala nesibe musad çine gelek insani heja jinazdım gelek insani usa ku mesela değişik jinazdım gelek insani garip jinazdım bu şekli yani xodiyet ala nesibe meşanti em jil seyretsekni tabii anime vakbejin هزو قواتي بدأت تهزير جاكا أفانا تشنا أفان خرطكو برتكا تشنا جاكا تجمرة بيجا هيجا منها مثلا دبابك هذا أوه تبوتكين أري روي وادستي وان سيراميكا بو شكلي روي وان ودستي وان سيراميكا أف تختية أف دني بوتكين أف درجي بوتكين أري هيجا من ماجو Evana idi malum ez jbu zaruke jbu peblezin her wan ay çekirne. Ew jehne ew jehne rasta ew jehne. Mesela dev baf. Dikrin jbu zaruke xoy. Rasta dikrin gelek ji mesela dikrin beje filan kes profesöre ke doktora ke mejir bişinin. Hediye bkin yani. Gelek cara dinamle insani mesela hani ku merif de sadece televizyon advet bine dedit beje emi bikrin jara bişinin. امجی که فشت بن جنبه باساوی بکم دما کوم دست به وی شکر آفل گنده متنه بو جبیرات کشاندن ناوی گنده کشاو بلیدر بلیدر هریج بلیدرم ناوی پتکجی binatlı güzel yani su taşıyan binatlı güzeli emji işte ku em çetkim küçük mizah pera gerek habe jiberku ev halbrandına ku em çetkin mesela insan xwete dibînî insani heremê xwete dibînin kêfxweş dibin em nikarin rajin bebekeke ez bêjim xerîb em bêjin ev bebek filan kese mesela unzanin teşî erê mesela elbane li herema me piçkekî yani yaygın e em basa berêtkin gelek cara mesela ev me muzînin em car basa edebiyata herem etkin yani car mesela gavik demak u em diçine dervayê wala em basa heft herem atkin demek ki çubum Romanya me basa heft herem akirbu yani cilüberge heft herem brasti ku meriv li ser yepsekne xwedetala insani baş derdxe peşya meriv gokowe estağfurullah hecem tabii namesa temamuzin tevkiriya yani em bejim mesela îro li heremê ya jî em bejin li Türkiye elhamdülillah herkes çîroka memo zîn zane yani zane meme zîne wek bejin qîza mîre filan ya jî em bejin illaki navê wan bihîstiye meriv ku bebekê kiçê bike ew bebek
لمالا مروا به و مرو هر تم لبنره و مرو و چیروکه و حکایه و امبیشن کابینه شوپی هیم به بمن آنجا حق قاس دجی خدا چه و تشتکی که مرو پروژه چه که جست خوازم بیم مثلا اف شاهمران جل بدریه اره شاهمران جی عجب تکنیکا کدنه مثلا تنی ببکا چه ناکی راسته شاهمران جی اف جی وقت جن دیرو کامه وقت دستانه کیه وقت چیروکه میتولوژیه که یعنی بجن توی شکریه راسته دما که دست بوی کاری کر دم باسا شمسی تربیزید که مولانا جلالالدین رومی سومینجو بابا سوچی امام حتی موزه یعنی اکیبه که پروفسیونل ام بهاو را دشخلن براستی و چند سال دینام لیه لسر مثلا جبو خورتا گلک تشته و ساچت کن وکا کتا گوت حسین بک یعنی جبو کوام بدن آسیلی راسته يعني قالك جارا امباسا انساني احمد خاني فقيه طيران امباجي كوليكسيون ادا تشتكن جبر كود ادبياتا مدى جيكي باش قرتني ام دماكو باسا واتكن جنجمه زاف بعقل اللي عقلي خويد كمبيوتر دا وتليفوني بعقل يعني مرف بعقل كتليفوني بعقل براستي ام بي عادس من اوجي görsel وكا كود بيجن حسين بك قاوي görsel دبينن جي استفاده كن اري تدي انا تبصا انترنت تقول تليفوني بعقل الانسان بعقل راست افكوش يعني يلا تدي تدي ليستكن صنال يعني عم بجينا نديت باري نافك كردي مثال داني راست İşte listike ne itibarı yani yen sanal embejin, yen soyut embejin. Eko merv desteği konu adama. Yani aidiyeta merva hebandına vanjı kem çeydi be. Rast. Yani te biramın pelistoka kamene bu. Rast. Braya mı çekir bu? Be oke çekir bu. Yani be TL çekir. Rast. Pır usa bejin pır rahat bu. Yani tişeki usa doğravi xamilanditine bu. عربه بو به تیلا چه کر بو او دا وقت بيجي تکلی ویجی دارک بو چی اشترا بجم که الحمدلله هیجی و لذتک و تیل دامن راسته تلی استگن دانم حیانها از باورم کومره وان لیستیکا وان ببکین ین خمالی ین yerli ین دیروکامدن ناسینه مرد ده زاروکی خواه از باورم و تاثیره که آنها 30 سال مدکه از باورم اولوان زارو کاشیم راسته تو چیز بشید بیگه راسته سیم بک براستی سپاس کم جبو و گوتناگوه دوم atölye çalışması dikkat zaru kare pişti ku خلاص bu raştiye maçit ke kefa ve te براستی ببک اری ببک çekirge لوری گاوه کو ام ببک açet kan am خلات کنج gençare yani raşte pişti خلاص bu maçı kir kefaya hat gav damaku am zaru kun kemasi zaf bu تنهي هبو بله قالك إنسان مثلا قدر قيمته هر تشتي زان بو إنساني جلي بينكيل الفكرية ويقا خوشبير كرنه يعني وقاكو أمل زاف درك مثلا هني أوروباي دجين بفي شكلي مثلا نتشتكي باشا اللي قالك جارا مثلا اف روجك برنامج كده دي ساج زندي بو لوري ام نيفان بون مباسا ev sanal kahraman bu vagot baza vakirin midi gota amete kemna Avrupa Birliği tiçim avsa haberdim gota azusa haberdim jiber ku gavi kwate kemme wadera bira bçanda kwate kemme wadera takoşinamin serviye ez tamam diyerek jara mesela amdiçin fadetala çıkırbe nasip am tıkına berika kwaten le gavi ku elwiri ev qarabalga hat از باسا چند کم اوجی انسانی پیرتین دگرین گلک چارا تین دگرین دوجه یا باسا برد کم بینامه درکت گلک چارا دوجه میوش پیرکا خورب کرن نخوشیه که دوجه دوجه امیشانی دن جبو کن نخوشیه وره بیراوی از ادوجم چه هبه چندامه دیه
Mamusta Hamdullah Güneş. Malatta ava be. Spas dikim. Kardeş razı be. Xwedê tala qewet tebde we. Jibu ve xabatata. Xudet ala qavet ebdete jî. Malatta ava. Ya raz ez bejim Rabbi alemi qavet dayete. tala Rabbi alemi hezek jî dayete. Rabbi alemi ve enerji jî dayete ku gelek kesin ku hatine peşiyate jibu ku tecvi karı dur bikin. Ve texobî karı gir. Yani ev ancak merv dilê xwe xwaze mervî karê meşîne. Malatta ava be. Malatta ava. Kardeş razı be. Jibu ve rojej diyariye kamî jê jibu te. Spas dikim. Jibu bejim jibu bîbî anîne yani. Erê rast e malatta ava. Malatta ava be. Xwedê Ser tala çavê dê me bavet ser tala serê me zbe malatta ava. Temaşavanê neja. Îro em hatin dawiya bernama xwe. Li Mihricanê li qada festîvala qada ciwana bêguman çalakî dewam dikin. Îro jê wê dewam bikin, sibê jê wê dewam bikin. Ciwanê me, xortê me jî her wiha li vê derê ne. Ez we jî dawetê vê Mihricanê festîvalê dikim. Sibê di heman saetê da, di heman gavê de em ê li bihevdûra bin. Ji me nexetin, her tim bira dilê we genç bîne. Em ê jarin festîvalê ciyê Mihricanê ca li wê derê jî enerjiye kadıneye kavur. Ca li Mihricanê li qadê serçavêm ra serserim. Ca li qadê temaşavanê ne ca. Lo. Verin gençler. Verin. Ya dreni li qadê temaşavanê ne ca. Hakikaten jibu ciwanan jibu ku stres vabejin jibu ku xwe de şarj bikin. İmkan hene. Li vê derê jî ciwanê me her wiha li vê derê kom bûne. Gava dî Tirkiye xwedê ku me xeber dida li vê derê her wiha wek bêjin bi dansê jî digirin. Enerjiya xwe da bêjin ciwan. Tabii ev yek jî ji bo wek bêjin mal kesekî ku were vê derê ji bo zarokê xwe nikar be wan bigire ji bo wan imkaneka xweş e. Ev der ne İzmir'e, ev der ne Ege'ye, ev der ne Akdeniz'e, ev der ne Bodrum'e, ev der ne Antalya'ya, ev der Diyarbakır'a tamaşavanıca, ev qada Diyarbakır'a, em li qada kentine, kent meydaniyene, ciwanê me, xortê me her wiha li vê derê ne, ji bo ku enerjiya xwe te şarj bikin li vê derkê tabii tamaşavan neca, wisa bêjim, gelek qad jî hene li vê derkê, yani stand hatine vekirini, ciwanê me jî vê derkê ne, kurokav topê oyne. Dake, la dake ba min. Kabese ez ji te re şovekî bikim. Min ez jî nekêmim ha. Ya ji bo carekî tiştê nabe lo. Ya oqê derfet didin me vazaroka ha? Ha? De. Kat xobde vi Ali. La ve hüneri min tebke nişanê kesî neda. Hama efteni. Berde.